الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیث فلگاوے گیام ومگے کوریگا ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಮಕರುವೆರಿ ಖಿಯಾನಾತುಗೆ ಒಳುವಾಲುಮ ಖಿಯಾನಂಗ್ ಆಮುವಾಣೆ ಆಹಾರುತಕ್ಕೆ ಮೀಸ್ತವಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿಮತಿವಾಣೆ ಕಮುಗ ಅದಿ ಎ ಹದೀಸ್ ಒಳುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಾಫವೆ ಎದುವಸ್ತವುಗ ದೊಗುವೆರಿಯಾಗೆ ಬಸ್ ತೆದುಕುರೆವೇನೆ ವಾಹಕ ಹಮೆ ಫದಾಂಗ್ ತೆದುವೆರಿಯಾಗೆ ಬಸ್ ಐ ದೊಗು ಬಹಿಕ್ ಕಮುಗ ಮೀಸ್ತಕುಂ ದೇಖೇನೆ ಕಮುಗ ಖಾಯನುನ್ನಕಿ ಅಮಾನತ್ ತೆರಿನ್ ಕಮುಗ ದೇಖೆವಿ ಅಮಾನತ್ ತೆರಿನ್ನಕಿ ಖಾಯನುನ್ ಕಮುಗ ಬಲಾನೆ ದುವಸ್ತೆ ಕಮುಗ ಎ ದುವಸ್ತೆಕಿ ಅದಿ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಆಮು ಮಸ್ಲಹತ ಗುಳಿಫಾವ ಕಂಕಮುಗ ರುವೈ ವಿದೋಯಿಂಗ್ ಬಸ್ ಬುಣೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಒಳೆನೆ ಕಮುಗಾವೆಸ್ ಎ ಹದೀಸ್ ಒಳುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಣಿ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಾಫ ಅದಿ ರುವೈ ಬಿದೋ ಇನ್ನಕಿ ಕೊಬ್ಯಾತೋ ಸುವಾಲು ದೆನ್ನವುಣು ಹಿಂದುಗ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫವೆ ಎಯ್ ಎವ್ವೆಸ್ ದೇವಳಿಯನ್ ನುವಾ ತಾಫಿಹು ಮೀಹುಣ್ಣೆ ಎ ಮೀಹುಂ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ಆಮು ಮಸ್ಲಹತ ಗುಳಿಫವ ಕಂಕಮುಗ ಬಸ್ ಬುಣೆ ಉಳೇನೆತೆ ಅದೇ ದುನಿಯೆ ಮೇದು ದೇಕೆಮು ಮಿದನಿ ಮಿಫತ ದುವಸ್ತಕೆ ದೊಗುವೆರಿಕಮ ಮಕರ ಖಿಯಾನಾತ ರಿಶ್ವತ ಮಿ ಆಮು ವಾಹಕತಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಾಹಕು ರಿಶ್ವತ ಮಕರ ಖಿಯಾನಾತುಗೆ ವಾಹಕತ ನೂಸ್ತಕ ಮೀಡಿಯಾ ತವಗೆ ಫಲ ಸುರುಖಿ ತವಗ ಅಳುಣ್ಮೆಣ್ಣ ಖಬರ್ ತವಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಫೆನಿಗೆಂದೆ ದೇ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಏಕಕು ಅನೇಕಕ ಬದ್ದಲ್ವಾ ಹಿಂದುಗ ಕುದಿ ಬೊಡು ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಜೆಹಿಲುಮೆನ್ ನೆತಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಂಬಡುಮೆನ್ ನೆತಿ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಏಕ ಮಿವಾಹಕ ವೆಗೆಂಗ್ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ನಮವೆಸ್ ರಿಶ್ವತುಗೆ ವಾಹಕೇಕಿ ಸಮಾಸ ವಾಹಕೆನ್ನು ರಿಶ್ವತುಗೆ ವಾಹಕೇಕಿ ಎಯ್ ಮುನಿಫೂಯಿ ಫಿಲುವಾಲಂ ದಕ್ಕಾಲಾಗೆನ್ ಫುದ್ದಾಲೆವೆಂಗ್ ವಾಹಕೆನ್ನು ಕೀರಿತಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಬಸ್ಫುಳುತವು ಗಯಾ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹದೀಸ್ ಫುಳುತವುಗ ರಿಶ್ವತುಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮ ಅದಿ ರಿಶ್ವತುಗೆ ಸಬಬು ಮುಜ್ತಮಾ ಕುರಿಮತಿವಾಣೆ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ಕಂಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ವಣಿ ಉಮ್ಮತ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಫ್ ಅದೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಿ ದರುಸ್ಗೆ ಮೌಲುವಕಿ रिश्वत मी जमियात सलफ़ के फ़रातूँ मीस्ता हूँ कि मैं दूँगा दीनी एक एक की मौलूता होगा एक एक की मुनासबत का अदी एक एक की कंकमा गुड़ी के गलों में हिंगा गिना हरकत तो उतरेगा बे आम दरुस उतरेंगे दरुस हफ्ता के तेरेगा टीवी प्रोग्राम तक मिसकी तो दरुस्ता का आदि ऑनलाइन को गालों में गिरने से दरुस्ता होते रहेगा मिफदा एतम मौलुआ का आम रही तो ना अबदस मालूमा तो फ़ौर को देऊँ दिवे उम्मत के अलमरिंग एबे फुलोंगे वाजिबता अदा कोरवा मुंदे नमवेस मी मौलुआ की अधिवेस आलों में इतुरा हेलुन तेरी कुरुआन जीफे मौलुए कुरिन देने फदांग एवेस बिरन नेती एव्वेस कमकुं कुरे कमकन नुआ वाहके गोतुगा देमिहुं आम वाहके गोतुगा रिश्वतुगे वाहक खियानाता मकरुगे वाहक दक्का दारुगा हित एगा एव्वेस कंफुलें एव्वेस काला कमें अलोणमेंगे हितंग एव्वेस एच्चे वदे बाय अलोणुगे हितंगरा दुनियागवेस अदि आखिरतुगे अलोणमेन्ना रिश्वता मकरा खियानातुगे ನುಬ್ಯಾಕಂ ಐ ಅಬಾಜ್ಯ ವೆರಿ ಕಮೆಕ್ಕ ಮುಗ ವೆಗಿಂದೆ ಮಿರೆ
مي مهم موضوعا درس دفاني جمعية السلف علمرنج مجلس رئيس الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم أدي جمعية السلف هنگا كوميتي ممبر أدي علمرنج مجلس ممبر الشيخ عبد السلام بن داود مي بيفلونج أغوري وهاك تاوغا رشوتوغ تفاتو بسفلتك رسول الله سبحانه وتعالى بسفلتك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلتك أدي دينوغ ميكاموغا وارد وفا بسفلتك عليالو على وهاك دكوانه بيفلونج دارسة تندمون ألونو وكيولانا ألون مي فرتما مي بوديوم الدعوات ميروني الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد لوبة الزتري مسلم أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي ميري أرغون من مواهدك موضوعك تعارف غيغن ديفدين رشوتك نباكمك واهك مي موضوعك أرغون من رشوتك كوچك أي كمفد معاملاتك نوتا إيجي حكم أرغون من ترين إبس ميهك أوليفان وانا موضوع أدي موضوعك ನುರಕ್ಕಾತಿರಿಕಂ ರಿಶ್ವತಕ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿಕಂಗ ವಾಹಕೇ ಕಿವೆಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ ತೆರೆಯಿಂ ಎವೆಸ್ ಮಿಯಕ ಒಳಿಫಾ ವಾನೆ ವಾಹಕತಕೆನ್ನು ಲೋಬೈತಿ ಇಜ್ಜತರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ ಖುನ್ನ ಅಖ್ತ್ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ರಿಶ್ವತುಗೆ ವಾಹಕೈಂ ಎಮ್ಮೆ ಕುರುಕು ದನ್ನವಾಲೆ ಕಮಗ ವಾನಮ ರಿಶ್ವತಕಿ ಮುಜ್ತಮಎಗ್ಗ ಜೆಹೆ ಎಮ್ಮೆ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿ ಎಬ್ಬಲಿ ei balimaduge kamuge terein algon me insanuge hashiganda je emme nurakkaateri balikamugawa kensaruge waba fadain mujtama ka je kensaruge wabai e bayya eko e mujtama egga miistakunge hagguta nigulagenevi e mujtama ki miistakun diriolen ekashigen nawa mujtama ekkamuga wegen daane etanegga rishwata ammujjikamuga wana etaneki aniyaverikamai be insafu ඔය මුජ්තමා එක්කමුග වෙගෙන් දාන ඒ මුජ්තමා එක එකක අනෙකගේ හග්ගුතක අරාගෙම ෆාවා ඒ මුජ්තමා එක්ග එකක අනෙකගේ හග්ගුත අත්ලාගෙන ෆාවා මුජ්තමා එක්කමුග වෙගෙන් දාන මුජ්තමා එක්ග රිෂ්වත ආම්මජ්ජකමුග වාන ඔබේ ඉස්සතේ මුස්ලිම අඛුන්න අඛුත් අලගොන් මෙන් රිෂ්වතුගේ මානය නසරු හින්ගාලාරුග කොම්මේ مفاد كم موضوع كي وسيجه اصطلاحي نوت لغوي أرى بهوجا إيج مراد أدي إسلامي في جوجا إيج مراد ألقون من بلالن جي موضوع أي كم كم كي وسيجه حقيقي ألقون من دينك نبيجين ألقون من نجين كم ممكن نركّات ركماي نباك نبات الزتر مسلم أخونا يختم هم مسؤولكم بلالا في كم جوانا ألقون منك رشوتك تعريفك علم برين دكافر واقتك بلاروجا مي ನಾಜಾಯಿಸ್ ಗೊತೆಗ್ಗ ಬಾತಿಲು ಗೊತೆಗ್ಗ ಹಗ್ಗುನೋಂ ಗೊತೆಗ್ಗ ಹೋದಾಗನವೆ ಮುದಲಾಯಿ ಫ್ಯಾಸಾಯಾಯಿ ಅದು ಏನೂ ವೆಸ್ ಮಂಫಾತಕುಗ ಮಾನಾಗ ಆಮು ಮಾನೆಗ್ಗ ರಿಶ್ವತ್ ಮಾನಕುರ ಇಫವನ್ ರಿಶ್ವತುಗ ಮೈ ಲಫ್ಸುಗೆ ಲಫ್ಸಿ ಬಹಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ಬಲಾಲಾಫ್ ಕಮಗವಾನಮ ಮಿ ಬಸ್ ಅರವಿ ಬಹುಗ ಬೇನುಂ ಕುರ ಇಫಬುರಿ ತಫಾತು ಮೊರಾದಿಫ್ತಹುಗ ನೆಗ್ಮಾನಕಿ ಮಿ ಬಹಾ ಇಮ್ಮಾನ ದೇಹ ಕೊದ್ದೆ ತಫಾತು ಮಾನತಕೆ ಅರವಿ ಬಹುಗ ابوري كيت قرآن الله سبحانه وتعالى ميجي تباور لفظتك استعمالك ربا فوي مي بدنبي حرام معاملات توتريك ايغتون اللفظ رشوتك مرادك بين قرآن في اللفظ اي السحت سحتك لفظك كيت قرآن الله سبحانه وتعالى اي حرام معاملات غتوغا ادي حرام غتوغا مداك ومغتوغا الله سبحانه وتعالى بين قرآن أرى يبهوغا سحتوغ مرادكي حرام كنك ناجائز كنك إكلانك مناكر وفافا كنك
igotun haram gotuga odaganeve emme atagichei suhtuge muraduga kit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kuraf echen hodaganeve gotegge sobun echege so mistakun emiheka malamak mistakun emiheka hajuja mistakun emiheka aabukiya komme echen ei suhtuge muraduga bayan kuraf adi suhtu ei halako gotuga kit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala sifa kuraf kit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafani fayushitakum bi'adab fahi ibamehun azabuge zari'a azabakum Allah subhanahu wa ta'ala ibamehun ekkon neti kurava halako kurvanat hemme masuhtu ei rishatuge maanaga kit Qur'an ga bayan kura lafse ege murada ki haram gotuga keve muda haram gotuga hode muda ege sabun e mujtamai echen halaku Allah subhanahu wa ta'ala neti kuravach hemme lobbat izzeter yakhun algon men ehin lafsaka balala ruga rishatuge muraduga ara ibahuga warudu fa lafse ei albirtil birtil ge muraduga ilmorin bayan kurava foni ei ara ibahuga albirtil mikiyani divkon onna hilek rishwatami maana gule gotaki ilmorin bayan kurafoni mi hila mihege anga hila jahafikam gawanama emihaga haggu faalukurum manavegen da ecche gotuga e hila wegende ehma rishwata kiwes mihege angeyan e rishwatu jahafikam gawanama mihege angeyan hila illa fa otumuga sawbun enen haggu bayannu kurave gota hama rishwatuge amale rishwatuge ecche gena hifa hisabun ferigen ena kiwes haggu bayannu kurave ei qadiyekam gawanama hagga hukunnu kurave adi enum faratekkam gaves hagguge magum miha ekkiba wegenda mihikkam ga wegende midennevi rishwatuge hila enaga ange jahafkam gawana em albirtil ilmorin bayan kurafo ei digo hile kamuga rishwata miya hori golumaki miha ga ange e hile jehima he miha ga angain haggu bas faalukurum manakura echekamuga mi hile wegende ifade echek rishwatak همهم لوبت الزتر أخونا أختم كيت قرآنك الله سبحانه وتعالى السبيان دي فدين سحتك مرادك بيان كرافا مي لفظة جان إيه لفظة بسبب أراي بهوجا إجتم مثالك السحق بالقاف كورين بيان دي لفظة كي تا السحت قرآنك أسوي أراي بهوجا السحق قاف مي لفظ بس مي كلمة أسوي السحق كمرادك إتشك ಫಿಸ್ ಫೆ ಹಲಾಕುವೆಗೆನ್ ದಿವು ದೇಚೆಗೆ ದೇತಿರೇಗ ದೆ ಉಡುಕಿಬೇಗೆ ದೇತಿರೇಗೆ ಎಚ್ಚೆ ಫುಂಡಿಗೆನ್ ಹಣಾವೆಗೆನ್ ಹಲಾಕು ಎನೆತಿಗೆನ್ ದಿವು ಮೆಕೇನಿ ಅಸ್ಸುಹ್ಕೊ ರಿಶ್ವತಾಯಿ ಮಿಕ್ ಮಾಣ ಗುಳೆ ಗೊತಕಿ ರಿಶ್ವತು ತನಗ ಆಮೋಜ್ಜಕಂ ಗವಾನಮ ಎಯಿ ಎ ಮುಜ್ತಮಯಕ್ಕಂ ಗವಾನ ಮುಜ್ತಮಯ ಫಿತಿ ಹಲಾಕುವೆ ಫನಾವೆ ನೆತಿಗೆನ್ ದಾನೆ ಸೌಬೆಕ್ಕಂಗ ರಿಶ್ವತುವೆಗೆನ್ ದಾತಿ ಹಮೆಹೆಮ್ಮೆ ಮಿ ಮಾನಾಗ ಆಸವ ಹೆಂ ಕಲಿಮೆಗೆ ಅಸ್ಸಹ್ಬು ಬಾಗ ಮೆ ಲಫ್ಸುಂ ಬಸ್ ಅಸ್ಸಹ್ಬುಗೆ ಮಾನೆಗೆ ಎಚ್ಚೆ ದೆಮು ei fenkamugavias lekamugavias mujtamauga rishwatu aamojjakamugaanama ei mujtamauge eterein le deme gota ei mujtamaukum fenhuswe ei mujtamaakun le huswe mujtamau ekko kharabwe netigen dane muamalatek rishwatuge muamalatek adi ilmarin bayan kurawwa foe rishwatuge asaru sihuruge asara eggevegen wakamuk sihuruge sawum mistakun moyave mistakun nang emihunge direwulumoge maqsadoli mistakunge harakatan ege hagigi mizanu netti mihunge amalai baha ei jinni moyefawa sihuruge asara jefa mi fadain rishwatuge asare mihaka forafkam gwanama emiha veswegen dani sihur jefawa mi fadain em sihra suhta suhqa gulifahuri midennawi manatok لوبت الزتري مسلم أخونا أختم مي أراي بهو قالقون من بلالا في كم قانما فينا هوري باي مانت شارو استلاهوغا علمور مرجين واهاكت دكافه إم رانغلو تعريفه كم علمور مدالا فواني رشوت كم رانغلو تعريفه قطوغا علمور مدالا فاني
الإمام الجرجاني رحمه الله بيان كرافاتا تعريف أي ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل أي حق نيغولاغة متكا ما يعطى لإبطال حق باطل كل متكا حق نيغولاغة متكا نوتا باطل حق كوغة متكا දෙවේ කොම්මෙච්ච නුහග්ගුම් බාතිලෙච්චෙන් හෝදුම් කමගාවිස් අදි හග්ගු එච්ච බාතිල කොල්ලුම් කමගාවියස් මීන් කොම්මෙ ගොතකුන් දෙවේ කොම්මෙච්චෙන් හෝදාගනවේ කොම්මෙච්ච එයි රිශ්වතුගේ ඉස්තිලාහි තාරිෆුගා බුනොන බස්තවතරෙන් එම්මෙ රංගොල බස්කමුගා ඉල්මුරින් බයන් කුරාෆන් නොබති ඉස්සතර මුස්ලිම අඛුන් නඛුත් ෆිගුහි තාරිෆ්තක ලුගවි තාරිෆ්තක අගොනම් බලාලුමු මේ ලුගවි තාරිෆ්තෝග වරම් රීති අල්ගොන් මෙන්නගේ හගීගි සූර බයන් කොද්දේ මානතකේ zikr කරීෆාව ඒකතු රිශ්වතුගේ මානාගා ඉල්මුරින් බයන් කුරාෆේ එයි විහාගෙන් උලේ එම්මෙ ෆෘතමාන ෆියෝකේ විහාරගේ ෆියෝකක උදුස්සෙන් නුලෙවෙන් ඒ ෆියෝකක හරකාතෙන් නුකරවෙන් ඒ ඒනාගාගේ එව්ස් කාල ෆියෙන් නුහුන්නානේ එව්ස් හරකාතෙන් උදුස්සෙන් නුලෙවෙන් එව්ස් හරකාතෙන් නැති ඉන්න ෆියෝකෝගේ හරකාතු ගොතුග රෂා මිලෆ්සු බේනුන් කුරීෆා මේ ෆියෝකෝ කන්ත හොන්න ගොතකි ඒනාගා අමිල්ලේක නෙක් ඒනා එකෂේ කංකම් කුරවේ කෂ ඒනා ගනෙන් ඉල්මිය කාබිල්කම ඒනා ගනෙන් මුදලුගේ තනවස්කම ඒනා ගනෙන් අමිල්ලේ කංකම් හොදාගෙන වෙක් එහෙම් වෙකින් ඒගේ නතිජා ගොතුන් ඒනා ඉක්තියාර කුරණි ඒනා අය රිශ්ව දෙනේ ෆරාත් මොත ඒනා කංකම් ෆසේහා නිම්මාල දෙනේ ෆරාත් ඒනා කුකුරාලුමක ඒනා එහි තෙරෙවෙදෙන් තයාරා ඉන්නනි ඒනාගේ මම්මා එබ්බේ සරකාතෙන් නෙම්මිය ගොතුගෙන ඉන්න ඒනා ඉඳ ෆාඩේ ගොව්වාලීමා ඒනගේ මම්මා ඒන ඉන්දා ඒනගේ ගාතා ඇස් මම්මගේ අඟාගේ තෙරේග ඔන්න කායිච්චෙහි අනකාගේ ඒ ෆියෝකුගේ අඟෙන් මේ අලා දිනීම එගොතුන් ඒනගේ බඬුහා හොණුකම් ෆිලුවාලාගේ ඒනගේ දිරිවලුන් ආරස්තු කරමුන්දනි අස්ලු හගීගතු අලගොන් මෙන් ඒ ඒනා ගොහොරතරෙන් අලා දෙනි කෝච්චතු අලගොන් බලාලාෆිකම ගානම අලගොන් නෙගේ ඒච්චකි හගීගතුගා මිහෙගේ ගොහොරතරෙන් නිකුන්න අලගොන් මෙන් එක්කෙනි හොඩේ ඒනාගේ ගොහොරොන් නිකුන්න හොඩු අනකාගේ අඟෙන් මේ අලා දින මේ ඒච්ච දිරුවාලාගෙන් ඒච්ච බේනුන් කොල්ලාගෙන් මී දෙන්නවි කොට ෆියෝ ඉන්නනි එම රිශ්වතුගේ අලගොන් මෙන් මිසිෆේ බලාලාෆිකම ගානම රිශ්වතු හිෆා මිහුන්නකි එබෑ මිහුන්ගේ ඉස්සතයි කරාමෙක් මිදෙන්නේ බීදේ නිකමෙති කොල්ලාෆා බයි එව්ස් කාලා ශරයි ගොතුන් හලාලු එව්ස් ගොතක මසකත කුරුමුගේ බදලුගා මුස්සනිකම් හෝදුමට්ටක මුදලාම් ෆාසා හෝදුමට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ශරූ කුරවෆා මගුත ඛියාර කුරුමුගේ බදලුගා එබෑ මිහුන් ඛියාර කුරණි මිදෙන්නේ ෆදයින් නිකමෙතිකම ඉහානාතුග මගුත් කිහා නිකමෙතිකම ඉහානාතුග මගෙත්තෝ අයි එව්ස් කාලා ආරෙ බාරෙන් නැති ඉඳ එහෙම් මීහක අඟා නිරෆා අලාදේ හොඩුෆද එච්චෙන් එන අඟෙන් එලීම එච්ච දිරුවාලාගෙන් ඒනගේ මුලි හයා වේති කරමුන් දියුන් ඒ නුරක්කාතරි මුඩදාර මාද්දායකුන් ඒනගේ හෂිගණ්ඩ හකතේන හොදමුන් එදෙනි එෆද මුඩදාර මාද්දායකුන් හකතෙන් හොදා මීහක එහා කිතාගේ සෝබුන් හේ අමලෙන් නුකරවෙන් එපද හකතේ මීහෙක්ගා උෆෙදිගෙන් දා කමුගවා නම එහකතාගේ සෝබුන් ගිනෆාර දෙගෙන් දානේ හරාම් මුආමලත්තකයි හරාම් කංකම වාගිලිබේ හරාම් කන්තත්තෝගා අවද් නැති ඔලේ මීහෙක් ගොතුගා නොබති ඉස්සතෙන් මුස්ලිම අඛුන් අඛුත් කොබාත එවර වකින් බොඩ නිකමෙතිකම එමීහාගේ අඟෙන් එලාද රිශ්වතුගේ කොඩකොඩ එතිකොළක සෝබුන් මීහා කබූල් කුරා අකීදාය මීහා ගබූල් කුරායි හමතකයි ඉන්තංගේන වික්කාලා ඒනාගේ ඉන්සානි කරාමෙන් එන වික්කාලා එද්දෝහෙග්ගා එයි සහ අකීදා කමුගා එද්දෝහෙග්ගා එයි හග්ගු ගොක්කමුගා හග්ගු මවකමුගා ගබූල් කොගු හොන්න ගොයි අනේ දෝහු ඒනා බදල් කොල්ලා එම් මගෙග්ගා කුරියද්දිය මගු දූ කොල්ලා අනේ මග බදල් වෙගෙන් දනි කුඩ සිකුන්තු කොළගේ තෙරේගා ඒනාගේ අර්ථරෙන් එලා ඒ කුඩ හරාම් මුආමලාතුගේ සෝබ් ඒනාගේ නෙක් අමිල්ලේක කුරියරන එව සෝබෙන් ඒනාගේ නෙන් අමිල්ලෙන් උදුස්සාලාරෙක්ගේ ගාගා ෆියවලා ෆෙන්නෙක් නේනා ඔති මීහෝ කේනාගේ අංගේ එලාදින් එච්චිග්ගා හරකයක් තිරිවු බොඩු හිල
ginan jahawaraka eenaga harakatta ehiliya aggota kuriyeddan ei rishwatuge sobun mihage insani karame gelli gos miha qabul kurai hamataka usuluta eena badul kolla lobat izzetere muslimakh mi am fardun gawa algona mujtama ka balala fikam gawanama mujtama ga adul insafai mujtama ga rangala heoge missekuna nagahatta damatta missekun rishwatai makara hilatun durkur mattaka hadanje qanunataka qawamitun hada farataki mifada darajeka gos faratikam gawanama denge mujtama ga halata meduga algon men gunani kiket efada mujtama egga algon men war ginan aduive algon men gaatu warfahum befulok vidalwe algon menge mujtama toga qanunataka qawaitun hede mundan rishwata magfahi agotash algon dennevi rishwata magfahi agota qanuntan huriya hurumuge sawbonne rishwatu fulawege midani befulok vidalwe algon dennevi rishwatu fulawege deni qanunta gori masale ekkamuga vejjiya tiyage bote rishwatuge de muamalate hingaf ei rishwatuga jehigen qanunataka usulata rishwata magfahi agotan hedigen diyo effahuga den ege tarun rishwatuga muamalate hinga mundani ehma usulutaka ai hamata kandalan tibe bayaku ei mudala fasayan embure bekkamuga vejjiyamu dem muli mujtama emburigen dani e mudala fasage terek bodan ala kolaka emihoku lemigen dani ei algon men war boda samalu anje noktay nobay izzeter muslimakun algon me ehen aslaka mi bahuga balala roga ilmurin bayan kurwa fe ar-rasha mi kalima arai bahuga beenun kurave balidi fennagan walum fennagan gengole balidiga jahafuna waganda mi waganda rishwata hori golumaki kobatu adim fennegu mattaka balidiga jahafuna waganda rasha mi lafsu beenun kuraifa arai bahu ilmurin vidalwani mi lafsa hori golumaki e wagandaki matin tiriya waran adiya fabagen daach balidiyak ena hasil kuram beenwa maqsad evani aran waran adiga e maqsad hasil kurmattaka enaga kurimati gawti gongodet enaga kurimati gawti izzatai karamatun nikamatikam fabagen diu teduwarikamun doguwarikam fabagen diu amanatterikamun khiyanatterikam e balidiya ekkon e wagandu fabagen da fadein enage izzatai karamatun ena e nikameticamuge walugonda fabagen de ena qabul kor ahmataka usulta dukolla e waganda ekuga eta datikamegga ihanategga ena e wala fabagen da fadein rishwatu hodumattaka e hasil kurmattaka dinumattaka e fabagen da mihage izzatai karamatai insani wantaka nitigen dakan mi kalimange be dehekotte komvadariti misaletum ena hasil kuram bena maqsad hori waran adiga e maqsada hamen ena adiya faba aruga enage izzata karamaten nonnan enage insani karamaten non ena qabul kora hamaya usulen nonnan anekaya hamen ena dairuga ena ngene mina eki dinen amanaten millaten eveschen emmenok timam beenon gotaka beenon wattare beenon kamen ena kuravidanekan ene qabul kora enikmetikam midennevi waafaruge zariyain e tiriya fabagen da diumum ilmurin mana nangoafe nobe tizzeter muslima khuna akhtum algon men rishwata behegutun kit qur'an gori bayin ayataka nazar hingala kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala rishwata golum huri nota halal gotuga algon men mudaho do mashai allah haram kore magutun ekkibawma jumla gotege waragina wahagate qur'an ga bayan kurwaf ennames haram muamalataka haram muda kewmuga wahake khasa kuraifa bayin ayataka algon nazar hingala roga emme aamu en ayatengi suratul baqara sateg addi avvanayat wahi kurafani wala taakulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li taakulu fariqan min amwalin nas bil ithni wa antum ta'lamun mi ayatu maana tibamihum mudata tibamihum meduga batil gotuga nukash pitanga moni batil gotuga mudakeve huriha gotteke allah subhanahu wa ta'ala haram kurwaf ei komme wasilatakum komme zariyakum kumugawiyas huddanun gotuga kore huriha batil muamalat takevani allah subhanahu wa ta'ala haram kurwaf
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أدي إمدات باطل غتغا كيومتكا حاكمنا تبامهم إمدات ندش إم باي باطل غتغا كيومتكا حاكمنا إمدات تبامهم ندش أي تبامهم فافرينغ حالوغا ميستم ترين بايوك إمدا باطل غتغا كيومتكا حاكمنا إمدا ندش تبامهم دينت تبع حالوك ربتي الزتر مسلم أخونا أختم حاكمنا هم باطل غتغا إمدادني كونغو تكنت رشوتك زريعي مكرا حيلتك زريعي ناجائز فائدة تكون فائدة توك زريعي حاكمنا هم إمدا باطل غتغا كيومتكا ميستم ترين بايكو إمدا إبدي كيت قرآن الله سبحانه وتعالى باطل غتغا مداك مغواها كاغمن مناكر وان فاوا آي باوا لبوا فاوا ترتيب اغودم بلالا فكمغارم علم ورم ترتيب غوري علمي غتون هوري واهگت دكوافه اغتون علم ورم بيان كرافوني كيت قرآن الله سبحانه وتعالى مي آي باوا لبوا فني روداගේ حكمت بيان كرවි ආයතක තෙරෙක් ඒ සතේක අඩ්ඩිය තිම්බනායෙන් ඒ රෝද ෆර්දු කරවි ආයේ ඒ මවුදු එක්ක නිම්මවලවා ෆානි සතේක අඩ්ඩිය නුවණ ආයත හැම ඒ මස්සර්තෝගේ දොස්තක හැමෙන් ඒ මවුදු නිම්මවලවා ෆානි ඒගේ තෙරින් එම්ම ෆහු ආයතක කුරි ආයතක බාතිල් ගොතක මුදාකෙන් හරාම් කරවෆන් ඉල්මන සුවාල කරවනි කීප වෙගෙන්තෝ රෝදාග හුකුම්තක ගුලේ ආයතෝගේ තෙරේක බාතිල් ගොතක මුදාකෙන් හරාම් කරවි ආයෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බාවලවා ෆානි ඒකේ ජවාබුක විදාලෝනි එම් මස්දුහ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන් මෙන්නම් අස්තුවේගේ zātuක හලාලු කරවා ෆවා මුආමලාත් තවස් අලගොන් මච්ච හරාම් කරවා ෆනි රෝදාග වගුතුගේ රෝද ගෙල්ලි දානති ඒගේ zātuක හලාලු කන්තත් කුරුන් අලගොන් මෙන් දුර්වේ රක්කා තිරවෙගෙන් රෝදේ රක්කා තිරවෙගෙන් එකලාංගේ සිරියාතුගාවස් බල්ලෝ අවඩගෙන් වාකන් කබූලකෝ එම් මස්තු එකලාංගේ තක්වා වරිවේ දීම්බරිකන් හාසිල කුරුමට්ටක එම් මස්තු රෝදේ හුරුම ෆහුගා දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අංගෝනේ ෆෝගා රෝද වෙරියක තක්වාග හාසිල ෆාවා අල්ලාහ් එංගෙවීති කන්තත්තකු මනාවගෙන් රක්කා තිරවෙගෙන් ෆුරියම ගොතුගා රෝද හිෆාවා මිහක හෝද හිෆාෆා මිහක එකශීගෙන් වාකම නෝනේ ඒ ෆහුගා අනෙක්කාවස් මිස්තකුන් හරාම් මුආමලාත් කෙවමට්ටක එම්බරිගෙන් තියුමක් එකලංග හලාල කුරවි කන්තත්තකු මීහා එක්කිබාවගෙන් හුරුම ෆහුගා අනෙක්කා ඒ රෝද ෆුරියම කොෆා al mistakun muda batil gotuga kewma embergen diuma ki faragaves e rodaage madrasain tarboy madrasain tarbiyat hasil ko fawa ves mehege kishigen wa kamenone min deha kodde algon menna kit qur'an allah subhanahu wa ta'ala batil gotuga muda ke mugwa ka rodaage ayatto terege bayan kurwa fotumu sirriyatuga ves faaluga ves algon menga artere halal wecche menu ilage noanakan ei sirriyatuga ves faaluga ves roda gelle kantatun algon durwa rakka terve tibi fadain देवन आयत की अलमाइदा सूरत के 40 देवन आए आयत अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुराफनी सम्माउन लिलकذب अक्कालून लिस्सुहत فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين مي آيتك معنى كي إبامهن كي सम्माउन लिलकذب गिना गिना इन दोग वाहकतक कणुला अडोहा मिहुन्न أكالون للسحت أدي جنا جنا إن حرام مداكا ولا ميهن فإن جاءوك فيكليك فانقات إبامهم أتوجكم قوانا حكم كرمتكا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فيتبامهم إبامهم مدوكا كليك فان حكم كرباش نون إبامهن كليك فان فرقس دواش وإن تعرض عنهم كليك فان إبامهن عمد حكم نكربا فرقس تبكم قوينا مس فلن يضروك شيئا إبس كمكم كليك فان إبامهن إبس جل من ندوه يوتي وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إبامهم تري كذا فانم حكم كربا كم قوانا ما عادل إنصاف كله فان إبامهم تري حكم كرباش إن الله يحب المقسطين وكشر الله سبحانه وتعالى عادل ورندك لوبه وديغنوي مي آية على من نظر هنگالكم قال سكوري على من بلي فدين مي آية كي القرآن الله سبحانه وتعالى باوا لبوا فتنا على من نظر هنگالكم قوانا ما ورب حقيقة على من فينيگندي ميفد ميهنكي حرام معاملاتك حرام غتوغا مداكا
ಹರಾಮ್ ವಾಹಕತಕಾಯಿ ನುಬಾ ವಾಹಕ ದೊಗ್ ವಾಹಕತಕಂ ಕಂಫೆದ್ದಿ ಅಡೋಹಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಸಿಫಕೀತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫ್ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮಾನ್ ಅಲ್ಗೊಮ್ ಮಿತರ ನಜರ್ ಹಿಂಗ ಫುರ್ತಮ್ ಫೆನ್ನನಿ ಸೂರತುಲ್ ಮಾಯಿದಾಗೆ 30 ಅವನ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಕ್ಕಂಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫ್ ವಕ್ಕಂ ಕುರ ಫಿರಿಹಿನಾಯ್ ವಕ್ಕಂ ಕುರ ಅಂಹನಾಗೆ ಅಕ್ಯುನುಮ ಕೀತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಮರ್ ಕುರವಾಫ ಎಫಹುಗ ಎ ವಕ್ಕಂಗೆ ಫಾಫಾ ಇನ್ ತೌಬಾವಿ ಮಿಹುನ್ನಾಯ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮೊಳ ದೆನೋಡಿಗೆ ವಾಕಂಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕುರಮ ಫಹುಗ ದೆಂಗೆ ಕಲಾಂಗ ವಹಿ ಕುರಬನಿ ಸಾಲಿ ಸೆಬನ ಆಯತುಗ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹ ರಸೂಲು لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم هي رسولاي كليك فان فارق غاوس كمبود وඩාගෙන් හිද්දති වඩා නුගන්නවා ඉබාමෙහුගේ අමලුත්තක මෙදුග එමෙහුගේ අමලුත්තක වා බයන් කරවනි الذين يسارعون في الكفر ඉබාමෙහුන්නේ කුෆරක් අවස් අරගෙන මෙහුන්නේ කුෆරන් එඹර දියුමන් අවස් අරගෙන මෙහුන්නේ බයි මුෆස්සිරුම් මේ ආය තෆ්සීර් කරවා ඉබාමෙහුන්නේ කාෆරුන්ගේ ගාත දියුම කාෆරුන් ගාතන් එහි තරිකම් හෝදුමක් අවස් අරගෙන මෙහුන්නේ මින الذين قالوا آمنا بأفواههم ඒ එබෑමෙහුන්ගේ තෙරින් තිමම්මෙන්ගේ දුලුන් හැම එකනේ ඊමාන් වෙජ්ජාම් බොරේ මෙහුන් වලම් තුමින් කුලූබුහුම් එබෑමෙහුන්ගේ හිතක ඊමාන් තරිකම් වනුමෙන් නැති ومن الذين هادوا ادي يهودين ترين وا ميهناي افوغدين ඒ යහූදීන්ගේ සිව බයන් කරවි සම්මාඋන ලිල් කදිබි එබෑමෙහුන්නේ ගින ගිනෙන් දොග වාහකතක කම්ෆෙද්දි අඩෝහා මෙහුන්නේ බෙන් ඉල්මෝරින් මි ආයත් තෆ්සීර් කරවාෆේ එබෑමෙහුන්න කි සම්මාඋන ලිල් කදිබි දොග අඩෝහා මෙහුන් එක් මුරාදකි බනු කරදග මෙහුන් ඒ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහුන් خبرتن අඩෝහාගෙන් ජාසුස් කුරාමිහුන් සම්මාඋන ලිල් කදිබි سماعون لقوم آخرين اهم بايك كنكن أدو هذا ميهم إجمانة كي بنو قريضة ميهم خبرتن أدو هاجن جاسوس كرمن ديي خيبر قهول ورنا لقوم آخرين لم يأتوك ليك فانو قاتا نان بايك خبرت الدين متكا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أديك كلمة توراتك كلمة عن الكلمة بدلك مانة علوم دي بايك بامسيو كربافن يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا إبامهم بني ميغوتا تبامهن حكم عاسكم قانا ميچ قبول كراش أسلمي حادثة واغوتا كي مي آيتا غولم هري حادثة غالغون بلاليما مي حقيقة بشني گندار مي حادثة واغوتا كي خيبرغا يهودين ترين دميهگو انهنكا فيرنكا دميون زينيكو كوگن اميهون حدوني زينيگ حدوني بدل كفا رجمگ حدو اميهون فوتوگا سنني توراتوگاس එමිහුන් ඒ හද්දු බදලු කුරි සාලි සෙතිෆාරන් හද්දු ජහාෆ මූනුග දෙලියුඟුලාගෙන් බාසාරුග හිංගා මිවද කමක බදල කොෆ එහෙම් වීම එමිහුන් මෙහෙදි ගොතකි යහූදින් ඉතරේ මිහුගො මි ෆාෆ කුරීම බනෝ කරලෝග මෙහුනකි මදීනාගේ ඉතරේගේ තිබේ එමිහුන් ගාත මෙ ෆොනෝනේ කදේමෙන් ගොස් මුහම්මද් ගුෆානෝ ගාතුක නිකන් අහබලා රගොස් එකලේ ගුෆානෝ එගෙන්නේ වෙච්චෙග්ග මිකුමා බේගොතුන් කෝච්චි තොන්නනි බලාවති මන් මෙන්න خبر දී බලා ශකීනත් මිකන් කුරවේනි එග්මානේ කි මුහම්මද් ගුෆාන බාවලේ තකිතිම් එච්චෙම් හොදාගෙන් බස් එමිහුන් සලාම එවවාන ගොතෙන් ඔතියා මේකම ගෙමෙන් බේනු සලාම කර ඒ හද්දු قائم ලකවාන ගොත දෙන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අරිහුන් ඒ خبر අඩහු මට්ටක එමිහුන් මිබුනනි ඉන් ඌතිතුම් හාදා ෆඛුදුහු මානකි තිමම්මගේ තවරාතුගා mi badal kuffawa hukuma eggotan ekelekfan bunafiya meche gabul kurash wa illam tu'tahu fa'dharu egotan enun gotak ekelekfan hukum kufikam gawanama ekelekfan vidalo jam ein rakkaateri vidurwash maneki timammenge hawa nafsa eggota echen ojja meche qabul kurash timammenge hawa nafsa khilaf ojjikam gawanama eche tibamen qabul nukurash waman yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a emihu fitna kurawuma emiheku magufradduman emihek nubamarto sawbun allah subhanahu wa ta'ala irada kurava kam gawanama falan tamlika lahu min allah shay'a fa kaleg fana emihek evves kam kaleg fana ka fudde nudevene ulaika alladhina lam yuridillahu yutahhira qulubahum ebamihunki allah subhanahu wa ta'ala ebamihunge hitta tahir kurawman irada nukurave mihunne lahum fid dunya khizyun ebamina dunya gawani nikamatikam munafiqunna dunya gawani fadhiye එබෑමෙන් හිත්තෝගා ෆොරවාෆා කුෆර් මිස්තකුන ෆදියෙවගෙන් දියුම් අනබ්බේකි යහූදින්න දුනියගාව නිකමතිකමකි මුස්ලිමුන්ගේ බාරුගේ දශක එබෑමෙහුගේ මුදා මුස්ලිමුන්න ගනීමාවේ එබෑමෙහුගේ මිස්තකුම් මුස්ලිමුන් දරුගා අසීරුන් ගුතුගා හයිජරවෙගෙන් දියුම්
ವಲಹುಂ ಫಿಲ್ ಆಖಿರತಿ ಅಜಾಬುನ್ ಅದೀಮ್ ಅದು ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ಆಖಿರತ್ ದೋಗ ವೇಂದನಿವೆ ಒಕೋಬಾವ್ವೆ ಮಿ ಆಯತ ಅವಗುಣ ಬಿಸ್ನಾಲಿಮ ವರ ಬ್ಯಾವರ್ ನುಬಾ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ನುಬಾ ಸಿಫತಕ್ಕೆ ವಾಗ ಇತ ಬಯಾನ್ ಕೊರೆವತಿ ಮುನಾಫಿಗುನ್ನಾಯ್ ಯಹೂದಿಂಗೆ ನುಬಾ ಸಿಫತಕ್ಕೆ ವಾಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರುವ ದೆಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಐ ಕೊಂಬೆಕಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರ ದೆಂಗ್ ಅಂಗವನಿ ಸಮ್ಮಾಊನ ಲಿಲ್ ಕದಿಬಿ ಅಕ್ಕಾಲೂನ ಲಿಸ್ಸುಹ್ತಿ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನಿ ಗಿನಗಿನೈನ್ ದೊಗು ವಾಹಕತಕ ಅಡುಹ ಅದಿ ಗಿನಗಿನೈನ್ ಹರಾಮ್ ಮುದಾ ಕಾವಳೆ ಮಿಹುನ್ನೆ ಮಿದನ್ನ ಬಯಾನ್ ಕೊರೆ ಹುರಿಹಾ ನುಬಾ ಸಿಫತುಗ ಅಹುಲ್ವರಿಂಗೆ ಮ್ಯಾಗೊಂಡ ಸಿಫೆ ಗೊತುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರಾಫುನ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನಕಿ ದೊಗು ವಾಹಕತಕ ಅಡುಹ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನಕಿ ಸುಹ್ತು ಕಾವಳೆ ಮಿಹುನ್ನೆ ಹರಾಮ್ ಮುದಾ ಕಾವಳೆ ಮಿಹುನ್ನೆ ಲೊಬೈತ್ ಇಜ್ಜತೆರಿ ಮುಸ್ಲಿಮಹುಂ ಹರಾಮ್ ಮುಆಮಲಾತ್ ಗೊತುಗ ಸುಹ್ತು ಕಾವಳೆ ಮಿಹುಂಗೆ ಕಾದಿಯಕ್ಕಂ ಗವಾನಮ ಮುಫಸ್ಸಿರು ವಿದಾಳವನಿ ಏನ ಮಿ ಹದಾ ಗೊತಕಿ ಏನ ಗಾತ ರಿಶ್ವತ್ ಇಫಾಗ ಮಿಯೋಕ ಆಸ್ಯಾ ಮೆ ರಿಶ್ವತ್ ಇಫಾಫ ಏನಾಗ ಮುಷ ಎಚ್ಚೆ ಲಾಫ ಎಚ್ಚೆ ಫೆನ್ನ ಗೊತ ಬಾವ್ಯಾಗ ಇಂದಗೆನ್ ಏನ ರಿಶ್ವತ್ ದಿ ಮೀಹಾ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಏನ ಹಮೇಕೆ ನಡುವನ್ ಏನ ಹದಾನಿ ಕೋಚಿ ಏನ ದೊಗೆನ್ನುಂತ ಏನ ಹದ ದೊಗು ಗಬೂಲು ಕುರುಮುಗ ವಸೀಲತೆ ಗೊತುಗ ಏನದೆ ರಿಶ್ವತ್ ಮಿವನಿ ಅನಕಾಗ ವಾಹಕ ಏನ ಅಡೆನ್ನ ಎಹಂ ವೀಮಾ ರಿಶ್ವತ್ ಹಿಫಾ ಮೀಹಾಕಿ ಗಿನಗಿನ ದೊಗ ಅಡುಹ ಮಿಹಕ್ಕಂ ಗವನಿ ಎದೆ ರಿಶ್ವತ್ಗೆ ಸೋಬಂ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ಬೊಡು ದೊಗೆಂ ಏನ ಹೆದಿಕಂ ಗವೀನಮಸ್ ರಿಶ್ವತ್ ದೆ ಮೀಹಾ ದಕ್ಕ ವಾಹಕ ಏನ ಕಬೂಲು ಕುರಾನಿ ಎ ಗಿನಗಿನಾಂಗೆ ದೊಗು ಅಡುಹಾಗೆನ್ ಗಿನಗಿನ ರಿಶ್ವತ್ ಕ್ಯಾಗೆನ್ ದೊಗಾಯ್ ಮಕರ ಐಲತುಗ ಮಚ್ಚ ಏನಾಗ ಹುಕುಂ ತ ತರ್ತೀಬಗೆನ್ ದಾನಿ ಎಹಂ ವೀಮಾ ಕಾದಿನ್ ಕಂ ಗಾವಿಸ್ ಅದೇನು ಫರಾತಕ್ ಕಂ ಗಾವಿಸ್ ಹರಾಮ್ ಮುಆಮಲತೆ ಹರಾಮ್ ಗೊತುಕಂ ಮೀಹಾ ಮಾಲಿ ಮಂಫಾಯನ್ ಹೋದಾ ಫಿಕಂ ಗವಾನಮ e isabum feshigenge mali manfaagene demiha dakka wahaka dogukum gavis echena qabul qurani ei khiyanakam gavis echen amanate gotugena dakka dene e isabum ferigen e mudala fasa de miyega alakkam ga eina wegen dan midagu monna fennane mifade tabbar faratak mujtama zimmadar kurumuge namuga amille dawa kurumunda tafatu wasilat khabar fatura wasilat kai adenu mes mussasatoge ವಾಹತಕ ಅವು ನಜರು ಹಿಂಗಾಲ ಫಕಮುಗಾನಮ ಫೆನ್ನಾನಿ ಎ ಮುದಲಾಯಿ ಫಾಸಾಯಂ ಅಳುವತಿ ಫರಾತ್ ಎ ಫರಾತ್ತಕಂ ಮುದಲ ಫಾಸಾದೆ ಫರಾತ್ತವಗೆ ವಾಹಕತ ಮಿಸ್ತ ಉಂತೆರೆಗ ರೀತಿಕೊ ಜೀನತೆರಿ ಕೊದ್ದಿ ಎ ವಾಹಕತ ಮಿಸ್ತಕುನ್ನ ಕಬೂಲ್ ಕೊದ್ದು ಮಟ್ಟಕ ಒಫ್ಕೊ ಪೊಲಿಶ್ ಕುರಮು ಎ ವಾಹಕತ ದಕ್ಕ ಮುಂದ ಮಂಜರು ಅಸ್ನು ಹಗೀಗಿ ನಜರುಕು ಮುಜ್ತಮಾ ಹಗೀಗೆ ಫಾಳು ಕೊದ್ದಿನುಮಾಯಿ ಮುಜ್ತಮವಗ ಮಿ ಜಿಮ್ಮಾದಾರಕಮಾಕ ಮುಜ್ತಮಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಕುರ್ಮ ಕಂಕಂ ಕುರ್ಮಗ ಬದಲುಗ ದೊಗು ವಾಹಕತಕಾಯಿ ಮಕರ ಹೀಲತಾಯಿ ಫಿತುನಾಯಿ ಫಸಾದ ಫೆತುರುಮುಗೆ ಮಂಜರುತ ಆಗುಮಣ್ಣಂಗೆ ಫದ ಫರಾತ್ತಕಂ ಫೆನಿಗೆಂದನಿ ಏಯ್ ಸುಹ್ತು ಕ್ಯಾಗೆನ್ ಸುಹ್ತುಗೆ ಅಳುಂಗೆ ಗೊತುಗ ಮುಜ್ತಮ ಉತ್ತರೆಗ ಮಸೆ ಕುರ್ಮಂದಾತಿ ಏಗ ಸೌಮಂ ಅಳುಗುಮಣ್ಣಂಗೆ ಏಮ್ ನುಬಾ ಮಂಜರು ಫೆನಿಗೆಂದನಿ ಲೋಬೈತ್ ಇಜ್ಜತೆರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ ಕುಂಕಿತ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾ ಫವಾ ತಿಮ್ಮನ ಮೌದಯ ಗಾವಸ್ ರಿಶ್ವತ್ ಗಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾ ಫೋನಿ ಎಬಾ ಮಿಹುಂಗೆ ವರ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ನುಬಾ ಅಮರ್ತಕೆ ಗೊತುಗ ಎಬಾ ಮಿಹುನ್ನಕಿ ನುಬಾ ಅಮಲ್ತೆ ಕುರ ಬೈ ಗೊತುಗ ಸಿವ ಕುರ ಮಫೋಗ ಎಬಾ ಮಿಹುಂಗೆ ಸಿಫೆ ಗೊತುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾ ಫೋನಿ ಎಬಾ ಮಿಹುನ್ನಕಿ ಗಿನಗಿನಾಯಿನ್ ರಿಶ್ವತು ಕಾ ಉಳೆ ಗಿನಗಿನಾಯಿನ್ ಹರಾಮ್ ಮುಆಮಲಾತಕ ಅವಶ್ಯಕ ನಮಿ ಹುನ್ನೆ ಸೂರತುಲ್ ಮಾಯಿದಾಗ ಫಸ್ತಸ್ ದೇವನಾತು ವಹಿ ಕುರಾ ಫನಿ ವತರಾ ಕಥೀರಂ ಮಿನ್ಹುಂ ಯುಸಾರಿಊನ ಫಿಲ್ ಇಸ್ಮಿ ವಲ್ ಉದ್ವಾನ್ ಕಲೇಗ ಫಾನ ಫೆನಿವಡ ಅಗನ್ನವ ನೆಗೆತೆರೆನ್ ಗಿನ ಮಿಹುಂ ಫಾವತಕ ಅದಾವತ್ ತೆರಿಕಮಂ ಅದಿ ಹರಾಮ್ ಗೊತುಗ ಮುದಾ ಕ್ಯೋಮಂ ಅವಸರ ಗನ್ನಾತಿ ನುಬಾಕಮೆಂ ಒಜ್ಜಿಯಂ ಫಿಸಾರ ಅವಸರ ಗನ್ನಾನ ನುಬಾಕಮೆಂ ಒಜ್ಜಂ ಫಸಾದೆಂ ಒಜ್ಜಂ ಫಾಹಿಷ್ಕಮೆಂ ಒಜ್ಜಂ ಮುಜ್ತಮೋಗ ನೆಗ್ಗಾಣಿಕಮ ಫೆತರೆ ಕೊಂ ಒಜ್ಜಂ ಏಕಂಕಂಗೆ ತೆರೆಗ ಫಿಸಾರೆ ಅವಸ್ಫಿಯಳ ತೋಗ ಕೊಳಕೊಳ ಹಿಂಗಾತಿ ಆಗುಮನ ಫೆನ್ನಾನೆ ಎ ನಮೆಸ್ ಮುಜ್ತಮೋಗ ಹೇಯಕಂತತ್ತಕಾಯಿ ಹೇಯ ವಾಹಕತ ಫೆತುರುಮಾಯಿ ಹೇಯ ನಸೇಹತ್ತ ಮಿಸ್ಸಕುನ್ನ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿನುಮಾಯಿ ಹೇಯ ಕಂಕಂ ಮಿಸ್ಸಕುನ್ನ ವಾಗ ಹೋದುಮುಗ ಎಫದ ಫರಾತ್ತೋಗೆ ಬ್ಯಾವರುಮೆಂ ಫೆನಿಗೆನ ನುದಾನ ಎಯಿ ಹರಾಮ್ ಮುಆಮಲಾತ ಕುರುಮುಗೆ ಸೌವಂ ಎಬಾ ಮಿಹುಂಗೆ ಹಾಲತುಗು ಸವಾಬ್ ದರಜ ಲಬದಿ ಇಜ್ಜತೆರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುಂ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮೆದರುಸ್ಗೆ ಫಹು ಬ್ಯಾಗ ಅದಿ ವರಬ್ಬಾರ್ ವಾಹದಕ್ಕೆ ಬೂರಿ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮಿಸಾಂ ಫೆರಿಗೆಂ ದೆಂ ಬಲಾಲಾನಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳ ತಕುಗ ಹುರಿ ರಿಶ್ವತ ಬೇಗೊತಂಗೆ ಆಸ ಹುರಿ ಬೈ ನಸುತಕ್ ಎಗೊತಂಗೆ ಮಶೂರ್ ಎಂಗ್ ಹದೀಸಕಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇಬ್ನ್ ಅಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಅನ್ಹುಮಾಗೆ ಫರಾಪುಲ್ ವಾರಿದ ಫಾವ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಲಅನತುಲ್ಲಾಹಿ ಅಲಾ ರಾಶಿ ವಲ್ ಮುರ್ತಶಿ ರಿಶ್ವತು ದೇಮಿ ಹೈ ರಿಶ್ವತು ಕ ಹಿಫಾಮಿ ಹೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವ ಲಅನನ್ ಹುಟ್ಟೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆ ಬಸ್ಫುಳ
බයිමියුන් හිතන් අර තිමන්න මෙන්නක ෆාෆෙන් නොවානේ හැම එක නිෆාමිහරේ ෆාෆරිවානේ ඉෂ්ෂ දෙමිහා සල්ලාහු ගලානන් හුරි අදිෂ්ෂතුක හිෆාමිහා සල්ලාහු ගලානන් හුරි අදි බයි රිවායතු ගාසේ වර්රායිෂ් ඒ රිෂ්වතාගෙන් දෙමෙදුගා හිඟා මීහා එවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලාන ලබ්වා ෆවාකමුගා එහෙන් රිවායත ගාසේ ලා අන රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අර්රාෂිය වල් මුර්තෂිය රිෂ්වතු දෙමිහා රිෂ්වතු හිෆාමිහා රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුෆුලුන් ලාන ලබ්විය en riwayat Abu Hurairah farapul warudun asawi hadis kurwi la'natullahi ala ar-rashi wal murtashi fil hukm hukum kurmuga qadiya rishwatu de mihayai rishwatu ga hifami hukmuga rishwatu de mihayai rishwatu ga hifami hayai rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'un levi hame loba dizzer muslim akhna akhtum me argument terega rishwatu ge murad wani tafat nantoga badal kurif ei kofiya saya hadiya adenum wastafatu eta bawaru riti nantake gotuga echiwani badal kurif eh namesega hagigataga badal nana algon mege nam badal kurmakunne ehme nabiy sallallahu alaihi wasallam warabboda khasako dawlatuga mawzufun libe sarkaruga mawzufun muslimun kankan hawalu kuraifa dawlatuga maqam toga tibe mihunna libe hadiya ei harang echi gotuga nabiy sallallahu alaihi wasallam ne bayan kur hadis kurabi hadaya al ummali ghulul ummalun dawlatuka mawzufun ebamehunga wazifa ga sobun libe hadiya eki ei harang echi ei qiyamat do eya miha mekigen qiyamat do eya miha bendigen mistak maduga fadhihe wan echi gotuga ei muda wegen daane algon men wargina ado hadisemme nabiy sallallahu alaihi wasallam zakat nengu mattaka fono bekalen ei ibn al-lutbiya ga wak zakatuga muda jama kuru mattaka nabiy sallallahu alaihi wasallam hawalu kurwima ebekalaku wadagen zakatuga muda hippagen wadagen fa vidalwani dannawani nabiy sallallahu alaihi wasallam mi ebbe ekale ebba muda ekale fa nadifa anebba muda enaga amille batta fa bunani mihiri dawlatan huri takecche dem mihiri timanna mihun adiya difa hurichis nabiy sallallahu alaihi wasallam minbaran ara wadagen allah hamdu kiya sanakiyo mafawga hadis kore ma balu amilin kom fadekun hoy timan kadeg faana mihok masaketen hawalu ku fonweima ab'athu fa yaqulu hadha lakum wa hadha uhdiya li mi timan men hure echse demme hure echki timan mi hadiya di mi kalema hure echse demme hure echse ki mistakun timan hadiya di hure echse bune afala qada fi bayti abihi aw fi bayti ummihi fa ena ge bappage gega nota ena ge mammage gega inde balashe hatta yandura ayuhda ilayhi am la mistakun enen hadiya ifagen adet ei ene de hadiya ekam gawanama ena gen hadiya ifagen dias ena wazifa lib kurigas enamas ena ada kora maqam ge sawum dawlatu ge ada kora wazifa ge sawum ena libe hadiya eki ei dawlatu ge taki digotuga nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kora afwan em hadiya ge hifumaki ei waranu rakkaterikam ei insanaga tobiyen ei mistakun ma mihaka maligotun ihsan teriwan farafkam gawanama ei ihsan teriwa faratakan ei nafsu lebene den hadis kurabi nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu muhammadin biyadi farataga appuluga muhammaduga faanuga nafsu afara gandi vidalome la yanalu ahadun minkum minha shay'an negitiren evves echek huddanun gotuga dawlatuga mudalen nagafkam gawanama illa jaa bihi yawm al-qiyamah qiyamat du echen hifagen ena annahu yahmiluhu echen ufula halu kondallagen ala unqihi ba'irun lahu rughaun ei jamalekam gawanama jamaleti kondugogen halallawane geri ekkam gawanama geri eti kondugogen halallawane ena kondugogen halallawane bakari ekkam gawanama bakariyen ena kondugogen halallawane miedu algon menna hisabutaka kitabatan olwalagen sarkaruga kamabe idarataka bes nenge daraja algon menna makara hile corruption fasada teren olwala vidan هنا استوبت يزت المسلم أخونا أختم قيامة دو محشر معدانك الله سبحانه وتعالى حضرتك إمها ميستكم كرمتيغا إنا مكرا خيانات هودا فتكت هفاقين ميستم كرمة نكون دو إمها ميستم كرمتيغا إنا فضيه بغندان دنيا حسابتك كتابتك إنا بدل كركم غاوين ألغون من مسلم قبول كرنجي حقيقتك ألغون من ليونتوغا إترون الله سبحانه وتعالى ألغون من عملت ليومتك ملائكتنا حوالو كرم ebe fulung faffutto gaves liuva mundani algon men makara hilatun badal kuffa faffutakai malaikatun ebe kalung appulugawa faffutaka dimanu adu algon mege moonu mati hunna anuge
algon min ihsas kuranje Allah subhanahu wa taala ga hadratu ge enege nikametika ge ihsas kuranje eduwa kun ene makara hilatakun khiyanatakum malaikatakum faffutto ga achi badalu kur nulevene adi kiyetta e faffutto ga agote ene hisab kurvene adi ena amillenge badalu kur hisab tangei ena ge nubamal to go fatuga devigen dana amalakam ga vegen dane makara hile duniya ge hidana erna mes algon minnaka qiyamet doga e makara hilete nuheden Umar Gufanu farapun warudang asave Umar Gufanu ge amilunge tereim bekalago mihago ekale Gufanu ge amikambaru nadin hadiya gwa hadiya dini balis fat kahaleching ega mihun ishinde bola uleching de bali Umar Gufanu ge vedwada ngeruga miyo fennani ekale Gufanu negi ge vade fede balis amikamana suwalu kore konta hodi chittomi dogunu ha tedabbunacche konta gon hodi chittomi taqwa warikam ge zamanuga gege wannacche hisabus de belewum enos nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis qurawan mistakun ge bachchan annane zamane e zamane ga la yubali ar-rajulu amin haramin akhadahu amin halalin akhadahu mistakun emihun allibe mudala fasai haram gotuga hoda chito halal gotuga hoda chito farwale nubatta zamane mistakun ga tannane efada zamane kanne ga awgomna kurmati famoti mota kurmati umidani ekade fan suwalu ko rangala tedubunacche konta hoda faichit den dannawani mene kale fanu ga mene muzaffaq timamna hadiya gotuga dingechi vidalwi qatala Allah fulanan tibuna mihekan Allah launa labwa hutte timan kale fanu gatan as najaiz faadan hasil kurmattaka timan kale fanu ga begum hadiya nudiya timan kale fanu ga ahulwaren nan hadiya digen ena najaiz faada hasil kuram beenum biye efoga ega aratibi bayko aratibba dashun edda deti damaganegen ekale fanu ge nikmoda gatima ge ga tibbe de jariya vidal dannawani ege tere labwa for kafai timannamge kafai dennevima ecche falala fa kafai mohna devwa fa edeti hippaga wadagen de angem be fona anekka sekale fana echi dev ansari be kalungu tere em evves mage ekale fanu Umar Gufanu for the bebe fulun duno kurwa ekale fanu go mozofun rishwatai corruptionai fasada ge tere wadegen dak huriha mage ekale fanu woni bandu kurwa Rabbi Izzet Muslim akhna akhtu argument Umar ibn Abdul Aziz ge siratu ga smifat etbawar misal take rit namuna take bani libingen gossa eben kalun lashkar toga fataha ga dosoro ga ves evves kala hadiya ein lashkar commander ka libun kam ga inemes eche baitul mal labani adi muslim ge terege eche bahali wegen dani algon minna emme fahum algon balalani war riti misal Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu ge misalak Nabi sallallahu alaihi wasallam yahudin ge kharaj nenge umattaka emehun dawlat dakkanje ghair muslim yahudin dawlat nge bintakun dakkanje tax negumattaka fono be Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu ei kharsh ko ge zamanu ka kadur minani ruddara gus balalani gaggandaka kihawara tohuri kitan naali tohuri balalafa ein dawlat naganje nisbate nagari ei kiriya genenu ei war fasehewane e bunelang ehen gotakabas hema yahudin gaata Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu wadagatima yahudi mehdi goteki emihun gahana tan hifagen ekefanu gaata as me dannawani mihiri kalebi fanu gambiderin nanguri gahanay me hisab kollar tankol madun timamen hisab kolle dere dawlat dakkan jewar nabi aslam dakkan jewar ei madun guni ma ege nisbebes madu anadot ege badaluga ekelek fana belibe hadiya ekay fana amiderin ga alana ranuga angottiya tandiya karuga alana fasha ete bawrechen ekay fana belibe daturu nimmala fannuruga ena musandive hama ekani bunaden jehni tankole madun hisabuge jahalen jeni niwenichik baki bayanage jeep ehinduga vidalwi yahudina mukhata godar Allah gandi buname mi ududaruga tibame honnavura timankale fan waki ruliyara baykunu tibene yahudin navura timankale fan waki tibame honnavura waki nafrat kura bayku timankale fan tibeneehen names timankale fan tibame honnamedu kura nafrat ei farag gaves tibame hon namu timan kalefan adul insaf nge kiba koranje kam nonek adi kobato nafrat ge turum nabiya sosam de kihawre kalefan lobe wanat e lobe ga hama ginamas bunam vinut emi hon na nafratu ennames e lobe nafrat ei farag gas adul insaf nge kiba kora kam ganu heti hem algon men
algon menge mifada misartakun ibreng hasil ko algon meng aruterella kaayati ei fisari rangala furanafa halalu magakun hodafa echchekkan algon men kashor konje algon men amidirinadde kaataki tiyi halalu gotuga hoda takitin algon men kashor konje e nunkam gawanama ege macca algon men kura amalu Allah subhanahu wa taala qabul nukurwane adi ege macca algon men kura dua Allah subhanahu wa taala ijaba nukurwane درس ke baki ba kure gendawani الشيخ عبد السلام بن داود فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أده شيخ جواهكاغا وربودا ألغون منا رشوته مكيني كوچك كان أدي إيجي صفيكي كيها هتورو صفيك كان بيان قد دفواف كميكس لوبتي أخونا أختوني أول ميدو هيدا كورون ميدا زمانكي نوتا علم ميدا مجتمعكي اي مجتمعكي ألفون فشكين يا هميا مي هتورو وباقي أثر كفا ومجتمع هم إكني باي فيلي ميكموغا الله تعالى رحمة سلام وفا تبي كموغا ويس مجتمع مفد حالتك نوتا رشوة هفا بايكو أولي مجتمع غاهول ورنا ومتكا دماوا تفاتوغينا سببتك هوري ايغترين emme faalu kambodo sababaki duniyen onna dahiwetikama edum verikan boduwegen diu algon menna ekamoga maabodo shakkenne fada Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga wahi kurawwa angawa fa wa fadan alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir mi amu gotega insanunge halatu ebaamihum muda ekko jamaa ko gina kurumuga ebbe ko anebbe ka waada kongule ebaamihum qaburtaka hamya maqbarataka hamya gende wijjoma dande ei insanunge halataki ehem bima ba egge terega dunyawi edun verikam boduwe hame kane maadiyatu ei ebaamihunge amaz kamuga vejjeya eba egge terega rishwatu negum fada نوتا حرام غتوغا فاسا جما كرموغي اكي معاملات عامو گنده هم فدان لوبتي حاضرين آخرتا مدوغا غافل وگندا ديون اي وربڑو رولے کولے کمے ميكموغا اگون منن عامو غتيگا ميهكو دنيوي ادون بودو وجه كما وانما فناني اخروي حياتا مدوغا غافل وفادا واتا ehnamas duniyawi gotun enen Allah taala devwa fawa nota lavwa fawa manfaata libiganna mun da'iruga ei halalu gotuga libiganna echchekama vanama ei hama waradiweti wegenwa kame eya eku ena ebajehe ukhrawi hayatuge matin handan natta nula e ukhrawi hayatuga tima baddal kuran jehidane halataka medo visna fikuru kuramun genda agondo me nukuta taka bay misal ta genes dena ehnamas kuda erukole fon hame fada ale masale ki algon men hama hitame a gabul kuran jehe kame dini gotun algon menge helun terikan kuda wegen diu algon menge mujtama umedu battam wefa miwani dino kankama lohulu wagen ulun nuwata dini kankama lobikon ekankan denegatun ei katu na tahzib daru darjage kankan kamuga dekewe kala gotaka natija ka wegendani amu gotega algon menge amu raitunge maslahatan hunna kankama iskureve genewe mi hunna ki mi dini usul takat tabawa ekankama lobi kura ekankama lohulu ifawa mi hun kamuga nuwaka adi hame hemme dina lobi kura mi hunge مقام تكا وظيفاتا جلي جنداكا نوتا مقام تكون دركور ومن داكا
ei mujtamauga ufedifawa warabbodu wabaverikame mifada kankamuge natija kavvegen dani kuringal gondo ishara kolli fadan rayitunge nuwata ammunge nuwata dawlatuge kankama iswami hunnaki dini gotun helun teri kamenne jahilun kamuga ebavihum vegen daka ehen kama vejjenama ebamihunge muda ekkuruma muda hoduma muda heda kurumuga demega shehu idalu fadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa fawa hadis basfuluga wa fadan ei halalu gotugato nuwata haram gotugato balalome nonnan anekamaki mujtamauga mifada fahish amaltaka nuwata huturukam bodati kankama araganna mihunge domiru marwe fawaka deme mitanuga bahuge gotunna adi sharoi bain nasutauge aliga istilahi gotun rishwataki kobakam bayan kurevi iruga sheho evidalu fadan huturukam bodu ekegge hodu anekegge aruteriyan alade fadan nuwata amilla qabiliyatan nati ehem mihun timage huriha kame fudda den jehe fadan nikamati halategga nuwata timage angage teriya bodo hile gannawale fawa halategga hunnan jehunima den emi hage dhamiro e dirihuri chikamuge nuwan mifada kankamaki mikala huturu amal taka mujtamau gahul warin ginda kanka ege turun shay ishara kure fadan algon menge terega mideni rishwate nukiya mi rishwatuge nan riti kollagen hadiyage namuga nuwata kofi saage namuga nuwata bae faharo ehi terikamegge namuga dew munda diyu natija kavani hadiya kavvegen kofi ka sayaka keuma kavvegen nuwata ehi terikama kavvegen ei goswedana etchekamuga dekeka ebami hum benu mennuwe ehnamas rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawa fa wafadan masakkata anuwata wazifa ya hawal kurayfa wa miha libdewe hadiya ei haram eche ghulul geterega himene eche ehmima wazifa tawga nuwata masakkitoga tibe mihun timammen nan eche forukon edeveni timammen mikan kurati kama vanama timammen mikamuga uleti deve echekamuga belewe kama vanama ekamaka duruhelive rakkateri umaki mikamun salame vegendane magu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawa fawe fahu zamanan as echesa takechan etakitige nannan nun ehen nannan kiyage insanun kuramun daneka ege terega arabuyuma zine kurun fada adi riba fada adi rishoto negun fada kankan algon menge terega midani eki nannamuga kurevi amuwamu lobeti akhunna ukhtunne mujtama mikamun qur'ane athartoge wahaka alugondu podium kari huregen tibe funa mukhatab ko nudanne mikamuga vies tibe funa war saaf kon engi wadagen fa wane nuwata engi wadagen nomun ebade habar fatura wasilataka mujtamauge emmeha dimatakun algon men nan ibe mundani mikamuge saubun algon menge mujtama libe munda gellun tawge wahaka shehu mitanuga sifa kuravi fadan ummataka mujtamaka jehe kensaru fada eche rishwatuge nuba waba ebe geterega feturigen awmaki mige ekkamaki maqam takan ekashigen nuwamihun ayyan kuravigen diyu لبت أخني لبت أختني ورفونكو فيسنوالفا إما ما تنفشجن تيري فيسنوالفيس تيرين فشجن ماتش فيسنوالفيس فروالن أقول من النتيجة إن أناني هم إكتش مجتمعوغا إبا إجتريغا إمقامكن حق نواميها إنا يكي تمايا إهي تريكم فوركو دي ميهك واتي
nuwata timage kulaya lobi kura support kura miheka vati nuwata timage gattimage miheka vati emiheku ekamakan ayyan kurmo gotum mizamanuga minege votu digen miha genevunima den e mujtama ga tibeni maqam takan ekashigen nuwamihu ifada halatakan mujtama watu jenama rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna khabar kuravani qiyamen evani kari wifaka qiyamen qaimun ebami hunaka duru nunka amana evani ebe geteren gelligen gosfaka lobeti akhunna akhtunne adwis ifharu mi nukuta ga algon men warabboda serious wange baje samasa kamennon kamaki algon men geterega miedu nizamo iggotum maqam taka genewe mi hunna algon men wote dige miha maqama genewe iruga algon men visnalan e baje e maqama kurimatla mi hunge tereng ei ekaman emme ekashigen wa miha to ei gawmuga raisul jumhuriya kamuga wies raitum majlis ke qanun hada majlis ke member kamuga wies nuwata atoluge nuwata rashuge council member kamuga wies adi enon ehem maqamaka algon men genna mihe kamuga wies dobeti akhunna ukhtunne e gawmegge naga kiya mihunge gotuga tibeni waki kurege sawbun emihe ka baro libigen e maqaman anna mihun kamuga wanama e qawmegge halatu kumme fada nikameti hisabaka vesingada tibe fulngale irukole galgonda kusnawalava qanun hada majisa meduga qanun hada majisa ki majlisu shura etanuga tiben jeheni e gawmegga tibe hejehe buddhi beri ilum beri kamwoshigen wa mihun dini ilum berinna adi qanuni dairan kiyawa vidaluwegen tibbawa befulu ehennama wes algon menge e agubodati gonditakuga ishinda wadagen e tibbawani konkala befulu netto hadanjehe echaki ganone engeto qawmak dawlatan ummatan maslahatu huri gottan nimma قانون هذا مجلس جا دراما كله ميهونا فيلم كله ميهونا منو مس مباوة تجيكي كنكموجا أودينتي علوم فهو هم كلية ميها جه هدوم بدلوه ميها جه سايز بدلوه جندا ميهون تبي كم فانا ما دم بسنوا إنجتو أرجون من الليبيجين أننا قانون دم بسنوا إنجتو أرجون من جهالة أننا نقول إم بيما algon men biruwati wanje nokuta ki lobete akhunna ukhtunne hamekani mati fadiga tibe befun nan algon men ingili dikkofa rishwatuga hifaye nuwata khiyana ve algon men buna iru algon men kumme fardaku e fardege amil nafsa medu visnalan ebaje tima ede votu dinu mattaka timaya rakkulage gande dikkolla miha nuwata timayan eveni mimeni kame kodden buna miha ايتمن امقام اختيار كراميها كمغا هداك مفانما نوت ام فاسا جنميها اي امقام جنوي ميها غتوغا تيمم من دكينما نوت ابنو تيماغ ميها نوت غاتيماغ ميها نوت تيمايا اك قبيله اك كمغا هديغ ميولي كولاغ اهولوري كمغا هداك مفانما ميبس خيانه ميبس رشوه mujtamauga eki afradun eki femwaruga eki minwaruga midani miga hifamu devana kamaki mige gellumuge terega himene anek kamaki mujtamauga ahulu weringe itubaru gelligen diu mi dalgon menna fennani mi halatu tibe fulum visnawa ingeto algon menna kam miedu bodu kamennu mi hegge agu wetti fotakas ميه جيفس أجن نتس أدي ميه كي كتيم بدو خيانات فا ميه كمغاويس ميه كي الله كدين فرسار كرا ميه كمغاويس ميه كي الله كدين قبول نكرا ميه كمغاويس ميه كي أنيا بري كمغا حد فانا لا فا ميه كمغاويس ميه كي بدو أخلاقي عمل توجه ريكورد تنغم ميه كمغاويس
أرغن من مجتمع إم متي مقام تكن إبا جنس أيّن قرآن كيف جنتو أرغن من جتريغا نتي إتوبار أرغن من جتريغا نتي ميه كامدوغا يقين كمن إهم بيما كم اتشفس أرغن من كمودني كم اتشفس هيورواني نتيجة إغتون مجتمعوغا تبه أبورووري مجتمعوغا تبه إفتري مجتمعوغا تبه نزاهتري بيكلون نكيوسي إفس بإن نونكموغا دكبي إبيكلون أبورا بهيغتون إبيكلون كبان كم فنن نتس أرغن من فتورا وهكذا كمون جنداكا ودغو كم كموغا وجنة نودي أنا جلو مكي دولتوغي مدا بانغروتوه نتي جلي وانوانين ديو ميميدو أرغن منجي مي لوبي كودا ديوهي أمة الجهفاوا وربڑو مصيبات قومك هوريها فنبرق أفراد بس إبسوه دولة الليبيها جينا فاسا إكيكي مؤسسات هوغي تريا ون مندا تكتي وانوا إنينجي نوات وانوا إنغنو كموغا ويس نبا مغوتكم رأيتون نان إكموغا إبس منفا إنغوتوغا إتكتي جلي فنابغين داكا إهن كمون دوها قومك اقتصادي حالته قومك كيرون تريكا مغي حالته فورون تريكا مغي حالته مدني بلك شوي نكمتي ومو إهم بيما هم حقيقة قوسمي كنسر أفوري نوركا تريكا مكا مغا أرغن من صفة قرنجه مجتمع نسبته إيجي ترون أرغن من ديني نظركم وسنالا إرغا دمغا شيخوغي واقفو نمالمغي تريغا إشارة كوري فدان أرغن من ترين منو با معاملة كراميهم إباميهم غير ربا دمدو غاوا غلون كندين داغو مدوربي خاصكم إباميهم كرا دعاء الله تعالى حدوة نوفلين سوبك كمغا إكم ويجين إبادة لبت يخونا أختني فروات ربي لفاين جيتو ميادو أرغن منن أولوي دانه فاڑو کے جماعت تکا پارٹی تکا گروپ تنگ ہداگی ٹی وی چینل تکا نوس مجلہ تنگ ہداگی فوری اروا فالگون مننا اولوی دانے اہنمس وسنوا فکر کروا الگون مننا ابا دوہ بدل کرے ادوہ ہوگا الگون من اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار ہوگا حساب کرے این الگون من جواب داری وانچین أقول منك مي حياتك هو فين إنه لبت أخونا أختنا مي حياتك ما تشي أقول منك أخوروي حياة بنا بجنداني وسنا في كركورفا أقول منك ترى مي هكو إناجي أروتري الله إتشكي أي حلال إتشتو نوتا حرام إتشتو بلا كشور كورمفو أي حلال إتشكمغا ونينا ما منوي إناجي أروتري النلو من عزومي بكاندالنجه أبيميها سوال كورنجه فريميها إتش جناما إجناي كوتش تو إفس حالك أرجون منن أننا ليبلك نوتا لقبك وجن نوانه ميادو أبيميها سوال النكرانه جين إتش جناما فريميها إتش جناي كنتو أي أرجون منك صفة النوم مؤمنون صفة كمغا وانجهني إنان إجنوي إتش جنوني كنتو بلا وزنكرون عمر رضي الله عنه جي إسوديا هذه ساقة أرغن منا شيوك بان أدون فدان أدي هم سلفون كوري بيكلون كي بان ناس فاوي فرميها دوالو جي مسكة نكوم جن ديومو جي كوريغا أبيميها آس فرميها إبدنوا إيه الله جي ألاي تبا نما ميجي جي تريق الله حلال كره في اتش منوي نوغنچ حرام اتش تممن كان دينما تممنگه اونو انانو اونو فيران لومتكا جنس نودچ تممن دنياگه بندو ها هونو كما كتري ويدانه دنياگه دتي ديري ولما كتري ويدانه انمس نركاگه ويندني عذابك كتري نو وينته لبتي أخونا أختنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرغب منا خبرك ربوا أنجوا فاوي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله سبحانه وتعالى إم هستوهر وانت إم متوري إله سبحانه وتعالى طاهر صاف اتشمنوي قبول النكرفة إفو حديث كرفني الله تعالى نبي بيكلنا رسول بيكلنا أمر كرفي فدا مؤمن تكون أمر كرفي نبي بيكلنا الله تعالى وحي كرفني يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. أمها رسول بيكلنا تيباميهم تيبيكلون هي ورنغلو تكتي فريق كلوا بباش إيفو صالح عمل كرف بباش صالح عمل ور كوريغا أروتري اللي إتي إبا حلال كورنجه كيفي بوي فريق كلوا إتي إبا جه حلال وإتشك مغاوان رنغلو هيو إتشك مغاوان تمن إله تيبيكلون كرفا عملتا بلوا ودقين دين ودقين وموه إيمان كم قاهل ورنا محاطب كرفا وحي كرفني يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إيمان كم قاهل ورنا تيبامي هنتمن إله رزوق تقا دففي هيو رنغو تكتين كابو أوليش تيبامي هني إله ألوكن أدا كرا بأيك مغاوانما الله شكر وروا بأيك مغاواش. إيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني ميها حالته إينا ديغو داتورك كفاس وربليبه بولا تنبوليغ استشتا وينويغن وحالوغا هيرفوس برافا وحالوغا ألاكو داتورك متيغا وايرو الله تعالى دعاء إجابة كرفا وغوتي إهنمس إينا إحالتوغا هورغن يا رب دين وفلاجن هوري أروج بالربك ياجن دواد النواروجا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني إناجي أنو أن فيران أي هد إتشكموجا وجن نوي إنا كاكيون أي هد إتشكموجا وجن نودي إنا بويون أي هد إتشكموجا وجن نودي أدي إنا كان دي أولي تكتشكي بس أي هد إتشكموجا وجن نودي يفو حديث كرفني فأنا يستجاب له إنا كن فديكم هنا دعاء إجابة كرفي جنداني إنا إكرا دعاء الله سبحانه وتعالى حضرة وفل جنن ندانت هن كمون لوبتي أخونا أختني أرجون منك حرام اتشميه كفور كد أدي حرام اتشجع هفاب إكمجا نومك أرجون منا الله تعالى دمدجا قولون دميوتو متكا أرجون من لازم كون هفاتن جه ماتيوري مقامه هما إهم إفور كوري قالون دنّمن جه إهم واهكين إبك ميتانغا شيء بيان كورفي حديث جا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كورفوا فاوي الله تعالى قال لعنك رشوة دمي هايشا رشوة جا هفا مي هاشا أدي إدميهم جه مدوجا هنگا مي ها بس إكما الله تعالى لعنك الله سبحانه وتعالى نبي بدو دعاء علمرن بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع حديث بس فلقا موا لعنة الله تعالى لعنك ميغتن حديث كورفمون إما نكي الله تعالى لعنك أميه جمتشن هرمه أن إما نكي رسول الله صلى الله عليه وسلم إبيك نوتا أميه اللعن اللي فمن يديه دعاء كورفني إما مدفراتك لعنة سلام فمتكا أرغن من إبجه ميجي هوريها صفتكم بس دوره لبي ركات روا هم مجتمعوغا ميكان أشغتمك صوبون دماغا تفاتو هتام بري كنكمك تريغا مدلا أفرادونك تريم بركة جلغين ديون هميني لبتا خوني نيكم وسنوا ميادو بأم ميهم رشوتو غتوغا نواتا حرام غتوغا فاسا جما كورمون دائرو إبامي هنكان إكن نكران وقت النادي لبي ورو نواتا فهارك ورفهارين يتركرون نون كمي إبامي هنكان نوه نفدقين الله تعالى
إباميهم إله بركة لفي إتشن هودم بين النواتي نوتا إكما مسكة نكريما إباميهم مدلون بركة كانوا وافوا منظر أقول منا ميدو مفنني لبتي أخونا أختوني ميتانغا شيو بيان كورة في باي مثال تان إسوي هنجج مي أمتوك سلفون كورة باي بيكالونغ ورا وريكما إبيكالونغ مفدا رشوتوغا نهيبوا إكمان إنكارو كورة في كموغ أقول سيتيم واها كي دنوالا نان أقول من هما هيفور لبيغتو متكا إبيكالونغ هنجي ومغون هنگا ديوموغ أميدو أقول من هيتوغا أيكا متكا رسول بيكالون كوري سليمان عليه السلام إكالي غفانو توحيدو كلمة سباغي أنهم ميها إينيا خبر كوري فيما نوت دعوة دي فيما أنهم ميها إكالي غفانا تكا تيار كوراني هديا جنموغا إنما رشوة إكالي غفانو رشوة نوتا هديا إنكار كرفا بدار وني رد كراش أدتي من كلي غفانو وداغنوا هشيمو ورغد لشكر كاغين أنهميها كريمت لومتكا إينا إمام في تمن كلي غفانا كيمن نوجه مفانما أنين حادثة كي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلي غفانو مكة دوروغا إسلام دين غوال فموغا ثابت وهن بهندوغا أتباب ربيع فدا باي ميسميونغ تفاتو هشيرونتا إغوتو مكة مشركونغ فراتون أتباب ربيع رسول الله صلى الله عليه وسلم غاريهن آس دنوني محمد كالي غفانو تي دفوا دعوتو تي غوالونغ مقصدكي مداك مفانما تمام من قريش إبس وجامع كديك فانا هنهم جهة ورا مدادة كديك فانا إدي بدا جنواني وريكن كم فانا تمام من قريش وانغاجة وريكن بس كديك فانا دبوا فانا من هم يهم كديك فانا كتي دعوة بينو مكي كامل القرآن أنهنا كودون كم فانا قريش وانغاجة ريتي أنهنا كورة ديها أنهن كودنا كاليغ فانا كاوين كود ديفوا فانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وحي باوا لفوا أنغواني إبامي هن كاليغ فانو جواب ديفوما ما نبي صلى الله عليه وسلم دعوتكي كوباكما إكاليغ فانو غوالفو من جندواني الله سبحانه وتعالى إكو وانت كما مفدا إكي إسلام دينو هردنا أساس توغي مچا بيان كوروا الله سبحانه وتعالى باوالي في آية إكاليغ فانو جواب غوتوغا ديفو وافوني هم إهمة ألغون منا فيني نجاشي أي حبوش كراغي وريق غوتوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم دو سورغا هنبي عبور وري ديم وري ما نبي صلى الله عليه وسلم اكلي غفانو اوهار وداغن ما غوليگن غيبوغا كشنما دو كورفيكن نوتا جنازه كورفيكن الغون منا ثابت وان ابي بدر هنغرا ماگه فهوغا مكه مشركون لبنو گلما ادي ناكاميابا كوريمتلان جهونيما ايگه بدلك گوتوگا صحابينگه ترين حبش كريان هجر كفاتي بي بيكالونا ادي بيكمبلون دبواتو مكه مشركون دميها كو اسكفا فنوي هديه كوغا نجاشي انس دنوني تيممن ميميهون بگندنجه ميميهون نكي تيممن تيماگه ميهون එකෙකි වාහකත දක්කෑගෙන් කොම්මෙකස් සහාබීන් කොළු ගෙන්දියු මට්ටකා එමිහුන් කුරි මසක්කත නජාසි ජවාබු දෙව්වාෆවනි විදාලවනි එකලේ ෆානෝ කෑරිග තිබෙවි බේකලුන්නන් එමිහුන් ගෙන හදියා රද්දු කුරාෂ ඉයෆෝ විදාලවනි අල්ලාහු ගන්දි විදාලවමෙ අල්ලාහු තාලා තිමන් කලේ ගෆානා වෙරිකන් හවාලු කුරව මට්ටකා තිමන් කලේ ගෆානෝ කිබෑන් රිෂ්වතෙන් නුහිප්පවයි
evericamuga hunnew mattaka timan kalega faanu wi heyye tiyabami hunga kiban rishwatu hifan adi mi verikamuga hure Allah subhanahu wa ta'ala haram kurawwa fawa rishwatuga hifa emuda libiganna efoga ebami hun ambura funu walevvi mifada hen hadisa ki algon menge tarikha gulifawa hadisa sultan abdul hamid athani uthmani khilafatuga verikan kurawumon gendevi iruga ekelege fanuge arihun edevunu falasteenuge bimun kuda minvare devvuma ege badaluga eta baawaru faasaye husheluma akuga midu algon mennan islami qawm taka waki wakim wes adimul islami ummata dima efawa musibataki algon menge terega mifada bebe kalun ismagam tawga netum ekere fanu vidalwani timam menge kaaba fang le ohorwagin etanege badalu gotuga le qurban koffawa tane fasaage beenumuga rufiyaage beenumuga mudaluge beenumuga timan du kollane kama hi kurani hije lobete akhuna akhtune mifada wahakatan algon menge tarihuga waragina algon menge salafunge terega halalu echi kandinuma adi keuma buyumuge macha rakkatirumuge misal taki gina guna echen algonge mi nukuta kol nimmalani imam al haramain al juwayni rahimahullah ge hadisa yakum ekelege fanuge duluga hure wahakadakkamun dairuga bay faharu alaganna gote ekama behegotun dariwarunna ma'luma devum vidalwani mi kine vi kamekkan tie kudinnan enge heyya timange bappe ki wara taqwa wari bekaleke halalu echen nuni kan nudunuma farwaterive kuri zamanuga onna gotaki vihagen ule anghemmiha ba effaharu kari awatteri geegge anghenaka dariful hawalu kollumuge sabun enghemmiha ki gatum buddhi ule mihe kama vanama darifula buddhi ulumaki ei ammu kame aadage kame ehmbima mikankan amu efa wati timange bappa mamme mana kure evves mihege gatum timanneya budde mamma fiyawa sababaki bappen engilavve bappa faasa hodan nuwata kaabota kiti hodan annani kon gotaka kan ekamako ehemmi hun gennani kine kame nenge kommekas dustakteren duhegga mamma kommes kamegga ulani kon timan tuttu iruga romun daniko kari geegga ule alu anghen kujjaku as timan rotiwe naga timanneya buddhi fiye ewa gutuga timange bappen as geeva deviche ruliyas ken as timan e anghen mihage e alu kujjagatun damagatuma fo bappa bunye tiyei bayeku gengule alu kujjake emihun kuren isuneyan ehin heyye timange darifula buddinu mattaka e anghen kujja nuwata alu kujja nuuneke dennewima bappa timan gengos timange aruteriyan ingilila kiruge gotuga boifawa huriha kire nere beera hudu levu mattaka kula masakkatuge terega timange dula libifawa aniyayke mi ebe kalon rakkatere omundiya minwaraki adi mikala hadisata miyadus islami mujtamauge afradunge meduga hingamun dakami shakken okkamenun ehenkamun lobete akhunna akhtunne algonmen ge wahaka mi mawduga nimmalumo kuriga wasiye kollan eba benumwe mifada kamegge terega algonmen ulenje fa wima mikamun salame wumattaka algonmen tafatu fiyawartaken alan eba jehekan algon menge amile nafsasha adi algon menge washagen wa faraitaka egotum algon men kuranje emma sakkaten ei amu dirulumge halatu rangalu kora masakke kurun masakke koggen halalu gotuga adi eki faraitan e faran ane farata mifada kankamuga ehi vedige duwahun duwaha dirulumge halatu dashadda kama vanama algon menge tereya mifada musibata iturwe amu wa mundan
hama hemme algon menge kurin algon ishara kuri fadan dini helun terikan ituru kurang ebaje duniyawi hayan algon men veti kuramun dairuga Allah subhanahu wa ta'ala sharu kurawwa fawa magun algon men hinga kuriyad diuman algon menge visnun iskurang ebaje halalu echigga menui algon men nuifumoge azumu kanda alang ebaje algon menge iman terikamuga eba onnan jehe ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon men na khabar kurawwa fawa fadan duni suipa rizqu libe fadan ka etikolo libe fadan algon men geteren komme miye kavves masakke kurima rizqu libeneka adi hama ehemme abadu algon men handan kuranje miye ku haram echen hodumuga masakke kurakama vanama ena yang halalu echelibum manavegen daneka hama ehemme algon men kashawar kuranje ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kuravani timan kalege fanuge ariha wahige amin jibril alayhi salam wadagen timan kalege fanuge mefula fume lavva ekalege fanu widaluwiye evvis nafse e nafsakan hagguegen wa rizqe kafanuniya duniye do koshen nudane komme mihe kos emihe kal liben huri rizqen kafanuniya emiha duniye du koshen nudane ehmi ma tiyabamihum Allahuge faratun halalu heo rizqu libigatumattaka tiyabamihum kura masakke rangalukon ei halalu masakke kamuga hadashe hama hemme lobati akhunna akhtunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna khabar kurawwa fawa anen khabaraki timan kalege fanu sahabinge duwaswaruga e hadis kurawani mal faqru akhsha alaykum timan kalege fanu tiyabami hunge macha faqirukan amu wedane kamaka birfulugem wade nuganname ehennama timan kalege fanu birfulugem wada gannawani tiyabami hunge macha kurige ummettoge miistakunna tanawaskan amu fadan tanawaskan amu gen hinga dane kamattake adi yabami hunge muda jama kurumuga awadine tiyabamihum magufredi halakuegen diya fadan tiyabamihum wes e mudaluga jehi halakuegen hinga adane kamattake lobeti akhunna akhtunne qiyamet duhuga algon men nagafawa algon men khiyana terifawa algon men libigen fawa eki aniyataka jama kofawa mudala haggutawge badalu Allahu ta'alage darubaruga hifeven eduha kattaka algon men biruwetiwe rakkat riwanje lobet akhunna ukhtunne algon men saharo veriwan ebaje efada duhen algon men na kurimat la annaka mi shakkin oy kamennun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yusal an arba' hataru kamaka behe gutun suwal we mafahmenui miha enage defa huritanun guduwa vesnulevene qiyam mahsharuge madanuga ege terega Allah subhanahu wa ta'ala suwal kurawwa an malihi enage mudala behe gutun ena kinetto e muda hodi adi ena e muda haradu kuri not heda kuri kinetto rishwatuga hifagen totimam muda hodi adi rishwatuge gotuga totimam muda heda kuramun gendiyei algon menna suwalu kuravene duwas eba ade mige me hitama horikamaki shehoge wakaga ishara ekolli fadan algon menge lomachan oluwalagin hisabuta badalu kollagin miyadu e jama kura eche jama kuramun devidan enamas oti kun ufaletto oti kon rahatetto kashawara kurawwa ingeto madama qiyamet duhuga mahsharuge madanuga algon menge maccan hikiwani algon men e gunawantakan lobiko e gunawantakan algon men khidume kurumida algon menge affa algon menge hangandu e hangandu kuraki vedane tive milafa huradane tive algon men faadu ge cream taka lotion ta ungolum megenda hangandu algon menna idikola wahaka dakkane Allah taala ge darubaruga hekidene algon men migengule
ಫಾಫತ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಉರದು ಮಟ್ಟಕ ಕಿಯಮಂ ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿಗೆಂಗುಳೆ ಅಫ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಇದಿಕೊಳಂ ಎದುವಹುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾಗೆ ದರುಬಾರುಗ ಹೆಕಿದೇನೆ ekam bayan kurawwa Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwani wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar fahum yuz'un Allah ta'ala ge adaba terin narakiyan ibamihun ehuga jama kurave duhe hatta idha ma ja'uha ibamihun etanan anna hinduga شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون إبامي هنگه بلما إبامي هنگه إهما إبامي هنگه هنگندو إبامي هننا إدي كولان هكي دين إبامي هن كولا كنتو جواهكا إهم فيما لبت أخونا أختنا الله سبحانه وتعالى ياسين سورة بيان كربوا فدان ಎದುವಹುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನಕ ಬಹನ ಎನ್ನು ದೆಕ್ಕೇನೆ ಇಂಕಾರೆನ್ನು ಕುರವೇನೆ ಫುರತಮಕಮಕಿ ವಾಹಕ ಗಿನ ಕುರುಮುಗೆ ಜಾಗೆ ನೋವೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ವಹಿ ಕುರವನಿ ಅಲ್ಯೌಮ ನಖ್ತಿಮು ಅಲಾ ಅಫ್ವಾಹಿಮ್ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಅಂಗತಹುಗ ತಿಮಂ ಇಲಾಹು ಸಿಕ್ಕ ಜಸ್ಸವ ಬಂದು ಕುರವ್ವ ಹುಶೀಮೆ ಬಹನಾನು ದೆಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಕಿತೆಮ್ಮೆ ಜುವಾಬೆಕ್ಕೊಂ ಅಡುಗದ ಕೊವ್ವೆಸ್ ಉಳೆವಿದಾನ್ ehnames eduwahuga Allah subhanahu wa ta'ala algon menge angatahuga sikka jassawa bandu kurawwa al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ebami hunge attan ebami hunna idikola hekidene ebami hunge fata ebami hunna idikola hekidene ebami hun koffawa kantahuge waaka إيفوغا الله سبحانه وتعالى فصلت سورة قالون كريم دنا من جندبي آية توجي فهو آية توجا وحي كرفني إباميون أميل هنغنا سؤال قرآن وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا هنغنا إباميون سؤال قرآن كيف فيكين هي تممنا إدي كلا تي هنغنا تي هكي بس دني لما شهدتم علينا بناكها تممن فين وراجين ಗದೆಯಂ ಉಂಗುಳಾಗೆಂ ಲೋಷನ ಮೀರು ವಸ್ತುವ ಹೆಚ್ಚಿಸ ಫಾಡು ಫಾಡು ಗೆಚ್ಚಿ ಉಂಗುಳಾಗೆಂ ಲೋಬಿಂ ಎಂಗುಳು ಹಂಗಂಡ ಮುಖಾತಬುಕುಂ ಎಬಾಮಿಹುಂ ದನ್ನವಾನೆ ಲಿಮ ಶಹಿದ್ತುಂ ಅಲೈನಾ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ತಿಯ ಹಂಗಂಡುತ ಕೀವೆಗೆಂ ಹೆಯ್ಯೇತಿ ಹೆಕಿ ಬಸ್ದೆನಿ ಜವಾಬುಗ ಎ ಹಂಗಂಡು ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾನೆ ಜವಾಬುದಾರಿವಾನೆ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ತಿಮಮ್ಮೆಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಎಚ್ಚಕಮುಗ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಲೆವ್ವೆವಿಯೆ ಇಲಾಹಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ತಕೆಚ್ಚಿ ವಾಕದಕ್ಕೆ ಗೊತುಗ ಲವ್ವವ ಇಲಾಹಿ ಇರಾದ ಕುರವಾಫ್ಕಮ ವಾನಮ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء එහෙමම ලොබෙත අඛුන්නා අඛතුන්නේ සිර්රු කුරවේන එවස් කමන්නේ ෆොරුවේන එවස් කමන්නේ එදුවහකුන් අලුගොන් මෙන් එම්මෙ ලෝබිවා ගුණවන්ත අලුගොන් මෙන් ඒ ගුණවන්තකුන් ಕುತ್ತಕಂ ಅರಾಗೆಂ ಗುಣವಂತಂ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾಗೆ ದರ್ಬಾರುಗ ಹೆಕಿ ಬಸ್ದೇನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಇದಿಕೊಳ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೀಸಕುನ್ನ ಅನಿಯಾವೆರಿ ಒಮುನ್ ದಾ ಮೀಹುಂ ವಿಸ್ನಾ ಫಿಕುರು ಕುರಂಜೆ ಬೈಮ್ಮಿ ಹುನ್ನ ಮಜಬೂರು ಕೊಗ್ಗೆಂ ಎಬಾಮಿಯುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಂ ಮನಾ ಕುರ್ಮೋ ಗೊತುಂ ನುವತ ಹಗ್ಗುತಂ ಮನಾ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಎ ಹಗ್ಗೆಲ್ ಲಿಬಿದೆವೇನಿ ರಿಶ್ವತು ದೀಗೆನ್ ನುವತ ಫಾಸಾ ದಕ್ಕಾಗೆಂ ಕಮುಗ ಹದಾಗೆಂ ಮೀಸ್ ಮೀಹುಂಗೆ ಅತುಂ ನುಹಗ್ಗುಂ ತಕೆತಿ ಅತುಲ ಮುಂದಾ mihunga maccan aniya beriwa mihun miyaduga timammenna efada kankan kurmuge matiga tibewunu kamuga vies handan kurawwa qiyameddun Allah subhanahu wa ta'ala emmeha altukunge kurimatiga fadihe kurawwan emmeha altukunge kurimaccha tima neruvwan Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwani فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون كاليغ فانو نوتا تبا هينو كرفاشي الله سبحانه وتعالى غافل ودگم واكما انيا ورين كرا انيا يا مدوغا اباميو عمل تكامدوغا الله تعالى غافل ودگم واكما هينو كرفاشي انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار اباميو لسكري فاوني لو تكن ترى جهاگندا لو تكن تري براگندانه دوها كٹکے
eduwehegga ebamihuge kiban ekankamuge badalu hifigen diumattake lobeta khunna ukhtunne visnawa ingeto aniyatakan algun men badalu denje negifawa haram echen ege ahulu welna raddu kuranje visnawa ingeto baitul malu dawala baitul malu ekkolla jama kolla miha eyan khiyana teriwa miha e khiyana terivani etan has insanunge haggigga etan has insanunge mudalen emihaye feri gannani madama qiyamet duhum mi huriha arto kunnan e haggutan ada kura iruga enage hala medu algon men visna fikur kollava lobeti akhunna ukhtunne eduwahun tima kitemme lobiwami kamugavies eduwahun tima kitemme gaami kamugavies ena yattaka evves faafen ufule nuden adi kietto evves heokame tima yattaka صدقات evves nukurane qiyamet duhaki mudalakum fasakum badal negeve duhennun eduwahuga badal negeveni namadun rodan zakatun hi amalun nikam ballawa Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga wahi kurawwa angawa famiwa لا تزر وازرة وزر أخرى إفس نفس عن النفس فافي نوفلان إيفهوغا الله سبحانه وتعالى مي أنقوني فافا كفاوا ميها فافا أفلما نوتا أفلا دينما إهم فراتقا إدويجك مفانما إكن كنو ديني أي كتم قايت ماغ ميها كمغاويس مياتوغي تفسيرغا قتادة رحمه الله وداروني قيام الدهم محشرغا مادانوغا مما مما سورغا ودبن غتي نوتا نركان سلام بن غتي هيو كامل لبيجن كما وانا مبس مما ايناغي دريفلوغا كاريغا لوبيوا دريفلا ಮಮ್ಮೆಯಟ್ಟಕ ಎಮ್ಮೆ ಹೇಕಮೆ ಸೊದಗ ಕೊದ್ದೇಶೆ ಬುಣು ಮುಂಬೆಸ್ ಎದರಿಫ್ಲುಗೆ ಜವಾಬಕ ವಾಣಿ ಮಮ್ಮ ಎತಿಕಂ ಕೊದ್ದೆವೆ ಕಣ್ಣತೆ ಮಮ್ಮ ಎತಿಕಂ ಕೊದ್ದೆವೆ ಕಣ್ಣತೆ ಎಮ್ಮೆ ಹೇಕಮೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಹೇಕಮೆ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಕಮೆ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಕಮೆ ಮಿವರುಗೆ ಹೇಕಮೆಗೆ ಬದಲುವೆಸ್ ನುವತ ಮಿಫದ ಹೇಕಮೆವೆಸ್ ಏನಾಗೆ ಮುಳಿ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗೆ ಮದದು ಕಾರಟ್ಟಕ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹಸಿಗಂಡು ಏನಗೆ ಕಾನ ಕಮುಗಾವಿ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಲೇ ಏನಗೆ ಕೊತ್ತು ಕಮುಗಾವಿ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಉರು ಏನಗೆ ಹಯಾ ಕಮುಗಾವಿ ಏನಗೆ ಮುಳಿ ಹಯಾ ಬಿನಾವಿ ಎಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಈತರಿಕಂ ಕಮುಗಾವಿ ಮಮ್ಮೆ ಅಟ್ಟಕ ಎಫದ ಕಮೆವ್ವೆಸ್ ಎದುವಹುಗ ತಿಮಾಗೆ ದರಿಫುಳು ದೂನು ಕೊಲ್ಲಾನೆ ದುವಸ್ ಯೌಮ ಯಫಿರ್ರುಲ್ ಮರು ಮಿನ್ ಅಖೀಹ್ ವ ಉಮ್ಮಿಹಿ ವ ಅಬೀಹ್ ವ ಸಾಹಿಬತಿಹಿ ವ ಬನೀಹ್ ಎದುವಹಕಿ ದರಿಫುಳು ಏನಗೆ ಮಮ್ಮೆಯ ಬಪ್ಪಕಿ ಬಾ ಫಿಲಂದುವ ದುವಸ್ نوت اينگه ممه باب اينه فيلندا دوس اينگه اخايا اينگه اختو اينه فيلندا دوس ادي هم يهم اينگه دارينا اينگه امبين اينه فيلندا دوس رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربني صحابي بكلنا مخاطب قربوا تي بكلنا انگي ودا گنوا هيجه تمن كليگه فانوگه امتوگا مفلسكي نوت بانگروت وفاوامي كي كوباتو صحابي بيكلون دنوني تممنگه تريگا بانگروت وفاوا ميهكي اميهگي اتوگا مدلا فاسان ميهاي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربني نونك ميهكو قيام الدوغا محشر كروي گينا گنا نمادا روديا زكاتا هيو عملاگين بدتي بيا فربا دفد هيو كنتكاگين ايفو اينا كم اسميهگي ابورن اراگين فواتي كم اسميهگه مدا نگا فواتي اميهكن ايناگه هيوكن تكون دمون اس ايناگه امها هيوكن تكين حسوگن دي ايورم اس حق ودا كون نونيمگن دنتي بميهن ديموي هيوكمن ايناگه حسابوگا نتيما دنتي بميهنگه حق لبيدنجه فراتوگه فافتن اينا افلنجه افافا اينا اكولا انيايكا ايورن اينا يراگن حقكا ايورن اينا ufulan jehi ena narake yawwannan jehe mi hekka mugawa miya eyye banguroto fawa mi heki lobeta khunna akhtunne visna fikur kurawwa
ಇಬ್ನ್ ಲುತ್ಬಿಯಾಗೆ ಹಾದಿಸ್ಯಾಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಶೇಹುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಂ ಅಡುಯುನು ಫದ್ಯಾಂ ರಿಶ್ವತು ಗೊತುಗ ನೂತ ಹರಾಮ್ ಗೊತುಗ ನಗಾಫಾವ ಎಚ್ಚೆ ವಾನಮ ಏ ಎಚ್ಚೆಂ ಏನಾಗೆ ಕೊಂಡುಮತೀಗ ಉಫುಲ ಹಾಲುಗ ಕಿಯಾಮೆದ್ದುಗ ಮಹ್ಶರ್ ಕುರವಿಗಿನ್ ದಾನೆ ಏರುಗೆ ಗೊತ್ತಂ ಹಿಸಾಬು ಕುರವಿ ಖಬರು ಕುರವಿ ಮಿಸಾಲು ಜಿಸ್ಸಿಫಾವಣಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀತ್ ಕುರವಣಿ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಂ ಎಂಗಿ ವಡಾ ಗನ್ನವೆ ತಿಯಬೇಕಲುಂಗೆ ತೆರೆಂ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಬ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಕೊಂಡುಗ ಜಮಲೆಂ ಏತಿ ಹೇರೆ ರೋಹಾಲುಗ ಏನಗೆ ಕೊಂಡುಗ ಗೆರಿಯೆ ಅನೆಕೆಗೆ ಕೊಂಡುಗ ಬಕರಿಯೆ ಏತಕಿತಿ ರೋಯೆ ಹದ ಹಾಲುಗ ಏನ ಮಹ್ಶರಂ ಅನ್ನಾನೆ ವಿಸ್ನವಾಲವ್ವ ಎಂಗೇತೋ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಮೀಸ್ ಮೀಹುಂ ಉಫುಲಾನಿ ಕಿ ಗೆರಿ ಬಕರಿಯನ್ನು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ತೆರೆ ಮೀಸ್ ಮೀಹುಂ ಬೊಡತಿ ವೆಹಿಕಲ್ ತಕ ಬಿಯ ಇಮಾರತ್ ಕೊಂಡು ಅಳಾಗೆಂ ಅನ್ನಾನೆ ದುವಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಕುರಿಮತ್ಲಾನ್ ಜಹಿದಾನೆ එහෙන් කමුන් ලොබත අඛුන්නා අඛතුන්නේ එෆදා හිතාමවරි حالتكم අල්ගොන් මෙන් සලාම වෙගෙන් දියුමට්ටකා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හරාම් කුරවා අදි එකන් ඒ හුතුරුකම් බොඩු ෆාෆේ කමුගා බයාන් කුරවා ෆමිවා මිසුම්පා වබන් සලාම වුමන් අල්ගොන් මෙන් මසක් කුරමා හිඟවා මුස්තමෝගේ එන් අෆරාදුන් අනෙන් අෆරාදුන්න මුස්තමෝගේ එබ්බයක අනෙබ්බයක එකමුගා එහි තෙරිවේ ಹಗ್ಗು ಮಗು ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿನುಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರವ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಹೇಕಂತಕ ದಿಮಾಯ ಗೆನೋಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರಮ ಅಳ್ಗೊಂಡುಗ ಅಮಿಲ್ ನಫ್ಸಟ ತಿಯಮ್ಮೆಹ ಲೊಬತಿ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುನ್ನ ವಸಿಯಕೊ ಗೋವಾರನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಕೇಯುಂ ಬುಯುಮ ಉನು ಅನ್ನೋನ ಅದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ ಬೇನು ಕುರ ಎಮ್ಮೆಹ ತಕಿತಿ ಹಲಾಲು ಹಿಯೋ ತಕಿತಿ ಕಮುಗ ವಾನೆ ಬೈ ಕಮುಗ ಲೆವ್ವೆವುಂಗೆದಿ ದುಆ ಕುರಂ ಅದಿ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನಕಿ الله سبحانه وتعالى تكا إبّيك وانبّيك نصيحة تريوي هيوكنت تكا وصية كرا بيكمغا لفونغدي دعاء كرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير الجزاء الشيخ أحمد سمير أدي الشيخ عبد السلام أدي ವರಂ ಅಗೂರಿ ವರಂ ಅಭಿರತ್ತರಿ ಬಸ್ ಕೊಳುತಕೆ ನಸೀಹತ್ತಕೆ ಅಲೋನ್ ಮೆಣ್ಣಂಗೆ ಇವಿಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ಅದೇ ಇವಿಗೆಂದಿಯ ವಾಂಕತವಗ ಎದೆ ಬೇಫುಣ ಶಿಶಾರು ಕುರೆ ಫದೆ ರಿಶ್ವತ ಮೆ ದೊಳನು ಮಂಗೆ ಮುತ್ತಮೋಗ ತಫಾತು ನಣ್ಣಂ ಕಿಯೆ ಆಮುಕೊ ಕಿಯೆ ಎಣ್ಣಮೆ ಮಿ ಕಾಟು ನೆಗು ಅಳಂಡು ದಂಡವಾಣಿ ದುನಿಯಗ ಅಲೋನ್ ಮೆ ನಗ ಕಟೆಗ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾಗೆ ರಹಮತುಂ ಕಟುವೆಗೆಂದ ಎ ರಹಮತುಂ ಬೇರುವೆಗೆಂದ ಬೇಕಮ್ಗ ಅಳೋಣು ಮೆಂಗ್ ನುವಮಾ ಹಿಂಗಾಶೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಲಾಣೆಲ್ಲೆವುಮಕಿ ಎ ಇಲಾಹುಗೆ ರಹಮತುಂ ಬೇರುವೆಗೆಂ ದಿಯುಂ ಅಳೋಣುಗೆ ದುಆಯಕೆ ಅಳೋಣು ಮೆನ್ನಕಿ ಹೇಯೊಬಸ್ ಆಹಾ ಎ ಹೇಯೊಬಸ್ ತಕ ಅಮಲ್ ಕುರ ಬೇಕಮ್ಗ ಲೆವ್ವುಂ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.